Oglelesi Hova. Mawai be. Teve que dar umas passes que bombom. Hallelujah. Tatang fifia lo tolo mai outro algo nem que ni botau tolo. Hangengo na tau fanongoa ane po ko ahoni aku tau whakamanatu ai. Praise the Lord. Aku tau whakamanatu ai. Alea na ne whai he kolosi. Ko osi ko lava. Eu vi que dá para as passes aqui. Vai aqui dá o hiva na kunofo aneu ane hengi pe fala la loto ki he konga lea ko ni. I don't know how much it cost to see my sins up on the cross. Pia ko lea na ne lave e ko mo he a ko ni. Reach out my honongo ni mau ne talamai. Tamai fae talavou pe moi fine moi. Erestan ko osi ko lava. Fefe que tau te paspasi. Ke pompom. Hallelujah. Talange ki to taho tafa aki. Oku lelei ma o pea Sihova. Hallelujah. Fa fe to taho to ape ke ni lava ki olonga i he. E pompom i koe ni. Ha umateu ke tau whanongoa ai folofola ai otua. Hallelujah. Oglele Sihova. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is great. Hey, God is great. And every day. God is awesome. Tell somebody that God is awesome. Você tá usando paspasi. Que pompom ko ni. Te mau kiva te kiva pompom ini lavado. Lulu ke to tago to pe ka pau na te ke feta ula ke me ne po haki ki ai mo lulu ki ai. Ko pompom ini. Fakale alele ke ne ko ke tau coffee o au kai ni. Amen. Amen. Te mau ta te kiva pompom ini. Fia ke meet up to ho follow e pompom ini. Lulu ke ai pa ke tali e wa fasiso ka lai si. E pompom ko ni. Hallelujah. Jesus.
kui e fofonga to ta ko to ape. I bong bong I koe ni. Ke da worship. Ke da hu ke o tua. Ta mai to ya whakaha mai raki ve se walo. Ko koe alifa pe mai omega. Ko ia koe kamata anga pe mai mata anga. He oku iai. Na e iai. Pe tene iai. Pe koe ia koe mafi mafi. Feveke hiki o tau ne mahi pongi pongi koe ni. To show God that you surrender your all to Him. Let God reign over in your life this morning. Nengo ko tau whai ani koe whakamanatu. But you know what? Hange koe malanga ne pona I reach out my ene mo'ui for you and me. Feveke tau lea aki he pong pong koe ni. Whakawheta ike eki hallelujah amen. Hoko hoka to humo whawheta ike eki pong pong koe ni. Ua tolu. Whawheta ike eki hallelujah amen. Ua tolu. Whawheta ike eki hallelujah amen. Let's worship God this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Sisi. Hallelujah. Go God,
Glory God, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, be a fucking my Lord, my fucking feta, you get it, go, bong bong, you go, you may defeat the Mauloto, Honga Ia. You may go get fight here, Colossi, be Maki Matolo. Go in there for a feta, I be my who, bongy bongy, go in here too. Aluate be me loto, Laumali, be my oni. Give fuck a hui fua, get the go sisu. Tabiki me lot hoka gave me sayone, get bong bongy, go in here. Tu could go to the fua, Homalo, too. Good lifestyle, and my fuck a hiki, be go get out to get the fucking by. He lang ear to the happy go eotua. He could taube mokoe, or could taube mokoe, or could taube mokoe. Get my who get who for ma on the and get a lame or lang go to a bill bonbon queen. To get for a bill, I'll give there a Fiona. You walk for Sisu guys, go out of my from Oi. You get a higher need and I'll pay up ahead. I'll be told I for my Paspasi dari to taha une hokot makita tolo pongpong ini. Fevita paspasi. Praise the Lord. Hallelujah. Waga neu whakaukau. Tau whiunga mo toko fitu ke walu piliona o mamani. Whamanatua nengo ko lau sentuli. That our Lord and Savior had paid the price for sin with His blood. That is the reason why we are here. Let us give a hand to Him. Last year we went to a conference. And I sat in the chair. And during worship, somebody came and sat next to me. After worship, this person said to me, "What do you feel?" I said, "I feel that my knees is getting sore." He told me, "Is there any other thing that you feel apart from your knee?" I said, "No, it's only my knee." This person said, "I feel that the Spirit of God is not here." And I said, "You are sensing too many things. When the Spirit comes, you're sensing." If you have the wrong sense, you won't feel the Holy Spirit. Hallelujah.
Ke kawenga tuku mai ki au, The theme that I have been given, whakai via he lau mari. the empowerment of the Holy Spirit. Ka koe whakaparangi e lutu atu koe. Tau kawenga, pia mahino ki au koe na hiako peheli e sufi e maki. Loroa tai ni pa tamai e maka. Koe mama koe ne kulokula toke. Mahino ka koe toi peho nima me koe mosuru. I've been born by time. Nei e ka maha koe na ea koe. Seminar ta. There was a teacher who taught in one of the Hiki seminars. mai kulokula nere pe a koe. He raised the red O flag. hiki mai kulokula nere pe a koe. Raised the red flag. He Pa hea masi e tōtou hiki pa ri a te whune a ki mua. O te keri mai māma kulokula. don't throw the red light. Kai kawenga empower with the Holy Spirit. The theme is whamalohia. E koe whakaivia he laumari o e otua. It's all we need. Ko mea peu tau whia mau. Koe toi sene si vai uruaki. Genesis chapter 1. Kai o whaki he laumari otua. The Spirit of God was hovering A hoi mamani he kamataanga. over the world. in Ko the lea koe beginning. empower. And the word empower O ku hinga ia ko hono o whaki. it means hovering E ku whakaivia. or giving power. E laumari e. E The koe Spirit. whahinga ma kehe hamea. A different kind of strength. Ka koe kamataanga na ia he laumari otua. In the beginning, there was the Spirit of Ka God. nare o whaki e ia ai hoi mamani ma fukahi vai. And it was covering and hovering over. Te the kiai world. ke iai hamea iai hoko. And nothing happened. Tena toki hoko mai wholofola otua. And then the Word of God O came activate ya mamani. and activated the world Ake hoi rea koe ni. with this word. Let there be light. Ke iai ai mama. Ka koe wholofola ia o e pongpongi ni. And that is the word for Tena whaka today. mama tau toro. That is going to give light to us. Ta olo mo ke tohi a Matthew wahe wha te tau kamatai. Matthew chapter 4, we will start from there. Ko kei menuolo pe au kei kiu. Lava lomi lomi anga kau tama koe ni. Matthew wahe wha. Matthew chapter 4. Te keke kamata a ministry a eiki. Before Jesus started his ministry, Na te toi fie mau e ai whakaivia a laumare. he needed the empowerment of the Koe Holy o Spirit. tua ia. He is God. Hana ne toi fie mau ai a kaimi ke alu ai o lotu mo au kai. Why did he need time to go and pray and fast for? Ka pau koe o tua ia. If he Tene is toi God, fie mau e whakaivia laumare. does he need the empowerment of the Holy Spirit? Hana na ne toi fie mau e whakaivia a laumare. Why did he need the empowerment of the Kona Holy kama Spirit? parema e honi koe ke tau kei mau haiwi ke whaia ke ngawe. The problem that we have today, the reason why we don't have strength to do the work, Ulahi mea koe whakapaipa. is too much trying to become cool. Ulahi whakapaipa. Wakai pe ku ngawhe, pe ke e sai e mo ui. Ka ke whai pe he hori ke palala. Your life is all over the place, but you want to O do whatever you want sisu ia. to do. Jesus, Te keke kamata in the ministry, before he started his ministry, aluha ke ea ke he mounga. he went up to the Ke mountain, lotu mo au kai. prayed and fasted. Praise the Lord. Hau hinga mea te aula lotu mo au kai. Why do you go and pray and fast? Koe o tua ia, o ku kātoa ia e mea kotoa. But he is God and everything is within him.
empower by the Holy Spirit. Whakaivia me lau mare manioni. Honi, Today, o ki whaingo fuange tau kuki ai mea tokoni whalau mari. it is a bit more easier to present the word. E ko mea ko saia he menuolo. That's why I love E manual. ala pe koe ke he tohi kapu o lau. We read the word, O ne ave mau pe au, wea ngā au e ke whai. and it always takes me because O wea mea ke lau. there's something to read. O wea ngā au e ke whai ko pau ke ulotu. If I need to pray Koe ahoni a, today, tau whi whai beha mea. we only want to Tau do whi something. malanga. We want to preach. Au wako. We teach. O tau hu tau tolu. O ruihe kau tonga ko Mr. Google. The Tongan people call it Mr. Google, E koe 2-minute noodle. or 2 minutes noodles. Koe kuki wale tahaia. That is the O quickest. kete iaha taimia o koe ke rotu ai. There is no time O for you kete to iaha pray. taimia koe ke lau e There wholofola. is no time for Koe you ke to iaha read the taimia word. au kai o koe. There is no fasting. E hao whana whala pe mai ko hai ori i ai. And you come and do that. O e I like waki that. paspasi koe sai ane. Let's give a hand to the Lord. Ma tu te kei ke culture Australia au ko ke culture tonga pe. I'm still in a Tongan culture. Si so ia. Jesus, Aluia lot. he went and prayed Pe au kai. and he fasted Pe nofo ke wholofola. and he lived in the word He me ilo koe ngā we e lahi. because he knew that the work was going to be Me done. ilo koe malanga he mou ngā koe lahi. He knew that preaching in the Me ilo mountain koe was e big. mea se hanga hanga i mo ia. He knew what he was O kia going koe to face. wolo. And there was going to be a devil E whetau laki mo ia. that he was going to face. I ngā we whawhai kau. Being a pastor, Koe ngā we lahi whamana wahe. it is a very big task. Ako huko hu me koe Mr. Google. But because Mr. Google comes in, Ia ke whakamaa pe whakapiko piko e kau whai kau. it's made it very easy and the pastors become Mohe lazy. ka e lotu pe. They sleep without praying. Mohe ka e au kai pe. They sleep and do not. Ka ko aha ke pe ko ala ke aipeti. And when you touch your iPad, I'm sorry. o mole mole. O ke ia hau aipeti. Ka ko kore e mau i aipeti. I apia. De aha pe ko ala ke aipeti. When you wake up and touch your iPad Kukolo ia te fo i lea koe. and you Google this word Pea ke toki vete. and you start breaking it up Tuku e ne tonu. and you leave what is Ka true alu ia piko mamahi. and then it goes Koe somewhere uhipe ke else. whakaivia koe he lau maari, Because the empowerment of the Holy Spirit, Pei lau. so that you could sacrifice. lotu. There is time to Pai pray. taimi au kai. There is time to Pai fast. taimi ke lau ai. There is a time to read your word. Tuku ai whakapai pa. Stop acting all cool. Ulele ia Sihova. Lotu a sisu. Jesus prayed and Ose prayed. ne lotu. And after he prayed, Ko hivi he lau maari. he was full of energy. Ilo e from the tamana wa Spirit. whetau laki mo ia. The first guy that I met with, Masi ko paulahi ko setane. Satan, which was na Satan. waki loki. Satan was the first person who met Jesus. Yang setan ha. Satan said, "Come, Ke tau ke mo unga. let us go to the mountain." Hiko e hivi ia koe. Kono whakaivia koe lau maari a sisu. Because of the empowerment of the Holy Ai Spirit, alu mo setan. he went with Satan. Whanonga mai. Listen, O te hang around hol mo setan. don't hang around with Satan. Not your friend. Okay, go have friend, yeah, go. Tuku pe ka sisu ia ko sisu na re lava. Just leave Jesus because only he can. Me hua to setane. If you feel like that Satan is coming Ai ke through, ko ka pusi ko ke huki tua. tell him, "I cast you out in the name Ka of pau hei Jesus." kai. If you do not, Ke sio ka setane. you will see Satan. Ka kau ka setane. You will think of Ea Satan. ka setane. You will speak Me like ako toa Satan. pe setane. Everything Ka Satan. sisu ia na empower he lau maari. Just leave it to Jesus because the How Spirit really empowered is. him. He came, he was full of strength.
Nana alotu ai pia. Ka mata ke hanga e Satan te kei a sisuki o lunga. Satan began to lift Jesus up Ko hiko empower ia he lau mari. because of the empowerment of the Tange Holy Satan. Spirit. Sisu. Ni liwe e makako e ma. Satan said, make this rock become bread, Pina ne ilo whekaia. because he knew that he was hungry. Tange sisu. Jesus said, Teke mo ui tangata he. man do not live Kei he fola. O hak me he otua. by bread alone, but by the word that comes from the mouth of God. Ro higa e mea whakatuta maki ai ke tau tō ki lalo whakakano. And that is why it's so dangerous that we fall into the O flesh. tau tō anga e mea kai. Our biggest failure is the word, Pehe mai is nau noia food. mo tolu. O tau tō anga e mea kai. Our biggest failure and fall is the food. Kei mura tau ke iki e tau tō ke mea kai. When we were young, we would always go after the food. Honi a ke kau whai whekau ia. Masi. Sai bea aseleriani. Today, the pastors, Whai ha man, kai pola ke whai whekau en me fukato fuluti lue mai moia. if there is a feast, the pastor walks Lue mai ne by, mo tuai mui me fulau e tolu. and a woman walks past from the back behind them with many plates of food. Praise the Lord. Papehe mai pastor ne me mea hawai. The president always asks me, what's wrong with your knee? O da si. Me ha ka polu e a koe. It was through rugby. O no ua pe no aka he masio. Praise the Lord. Ka ahoni ka tauka ta tokanga he mea kai ana lava e sisu. Today, if we're not careful about the food that Jesus E had hoko mea victorious kai over, ko tau tō angai. the food will become Ke si mau pe tau tolu. a stumble block for Ko us. iai kau whewhikau. Therefore, Tau pastors, tolu me kau taki. us as leaders, Tau ki kai kai whakafua pe. let's only eat portion. Na wa ropa pe au. Te uhau o sino lahi a sanita. Ta koe ko uri ngā au ya sanita. I thought I was going to leave and come back Tesi peka mea kai. only because of food. Leo kai po ai fine mātua. The reason why the women's Oh, he got- start hiding their food. Hallelujah. Tāna sinsu. Peke moe tangata he māpe. Jesus said, man do not live by bread Hau alone. me whafonga o tamato ki taha But every ke word. maalunga. And they went a bit more higher. Koe maalunga hange. Ono whakaivia tau tohe lau mai e. The Koe higher maalunga hange ngahi teste tau whetau lau. we are empowered by the Holy Spirit, the higher we are tested. Na ki taha taha ke ki o lunga. They started going a bit higher. Talange he te woro ki punai ki lalo ki he. The devil said, Punai jump ki down. lalo ki he hapai pe koe kau angero. If you jump down, the angels are going to lift you up. Si. Koe pe te tau mua ke he ma si. Me whakapuna pe tau toki lalo. The devil has no other purpose but to only throw us down. Ua se tane na mau tohe, mau pan ma mafa. Do not do that, Mau tohe pe Satan. koe alu ai pe ia. If we fall, that's it. Don't hang around. Ua pe te ke vai ha taime no whakaivia ko he lau maari e. Te koe tau ape. Always make sure that you are Tau empowered by mai the Holy Spirit. Kono uhinga ia mea. O ku maa silai tau ngāwe ke otua. That is the reason why Ko tonu ke tau a. we are strong when we work for the Lord. We need to be awake. Ai ke puna ki lalo. O si Told him to jump Ka down. puna si sue tō ia o lai lahi maka. He knows if Jesus jumps down, he's going to fall and die. Ta ki taha ke maarunga nge. So they went a bit more higher. Pehea tua. Satan. Satan said, Mamani. can you look at the world? I puno mai peki au. Just bow down to me Watua mamani koto ape. and I'll give you the whole world. Hallelujah. Tangi sisu. Jesus Ko said, tohi. it is written, O pake ke puno ki au. if you do not, Tauhi ki au. you will have to Ko serve me. otua au.
I am your God. Po puno tua fiha eni. How many times have you bowed down? Hai mea koe whatou tau puno wai. Why do you always bow down? Ko rohinga neu tau alu puno wai. Reason why we keep going with our heads down. Koe taike iai e iwi lau maari e. Because there's no empowerment Praise the of the Lord. Holy Spirit. Ko mautolu ke rina. Ne kike mau puno. Ko tōki la lona iai. Us here, we didn't know. Bow down. Ei whoke lao ia Fell tōki down. la lo. Tōki la lo tu hake ki o lunga alu. When you fall down, you get up and go. Praise the Lord. Ko tōtu uru ia kovia. When you fall with your head down, that's not good. Aha koe nau ki. Ako he mo ui. In those days when I was still learning life, Mau ki i o holomo. Kaure ka koe tina na mui holo i au he lotu. and those who used to follow me because of church, Au ala tau ki hako toi kapu mo wako e mo Toutai whawhikau Toutai me Amerika. I went to Bible college with Pastor Toutai, Hau pehe e au. and I thought, O wau pia kulahi taha e mea ko latu mai he ako. I was the only one that came with the most Ki things puru ia te to nahi mea koe church. ke sai. Ke whakaiwi au ia lau maari. O sai pe au ia. I wasn't even empowered by the Holy Spirit. Masi at whoke that na time. whakaiwi he lau maari. That guy there, he was already empowered by the Holy Spirit. Kana maki i whare pe mo tangata. And we stayed in the same O place. mo i bea ku hala ia he au e o tua. And I felt that I was wrong Ko in the ala presence of taki he God. tawhaki koe o ifi pe ai. I would go this side and smoke, O mei ko maki i whare whai ai rotu. and I'll come to our house where we lived and prayed. Au pe au ko au pe au ko ke iara ke he mea ko ia. And I thought I was the only one who was doing that. That's the old time. Hallelujah. Peo hau au he ahe taha. Whanongo atu au ke he toko ua. And one day I came and Atu ane lo heard the rotu. brother. This is how he O prayed. tua, to'o ange me ani me tamasi. May you please take this thing O pe tua ko off mai from him. mafia i wasi hova. I stood outside because I knew that God was To'o ange me watching me. honongo tue ngahi mea koe ni. Take Mea away ke taha. from his mouth Kau pe he pe. these things. Haku ne ilo ai. And I thought to myself, why does he know? Peo pe he pe. Si pe pe koe. And I said to myself, Tau what ta about waki, you? Pe pe koe. Tell the person next to you, how about you? Sai tau tau heni. We are good here. Lai whakatokanga mai e tau asa mata mai. Tokanga he ku. Ona o whaiha kohuina heni he na tatangi tau alam. Our usher has warned us. Ahonia. But today, He kai peta tatangi alam. there will be no alarm. E go empower tau to he lau maari. Because we are empowered by the Holy Spirit. E whenge whaosa keni. Let me finish off with this. Ngau e wahe ula ki vesi walu. In Nana Acts Kristu. chapter 1 verse E 8, kaua ko ngā mou. said to his O rewa e o disciples, malanga. before you go and preach, Kike mo iha moko ia. O rewa, muhi tatari. lizards won't be saved. O alu ke he loki o runga. Go to the upper room. Tatari ai. Wait there. O iai ne aia ko whemau ke mo wa usia. There is something that you need to experience. You have not experienced today. O whemau ke mo wa ki ai. There's something that you need to reach to. You haven't even got there yet. Tanau alo tatari. So they went and wait. Alu koe ke ngau e wahe ua. When we go to Acts chapter 2, Hoko mai lau maari o tua. the Holy Spirit came Taiso e kakai. and He baptized O lau maari e. the people with the fire of the Holy Spirit. Aku mo ui hake o kako laka he whainga taimi na usia i tonga ulu e awhia. I grew up in Tonga and I've seen the fire. Na e mo ui e mahaki. The sick was healed. Rea e kau whaiwhekau pia mo ui e mahaki. The pastor spoke and the sick was healed. Loto e kau whaiwhekau pia ai kui. They prayed and
the blind was able to see. How about today? God is good. This is not a concert. This is the time to be empowered by the Holy Spirit. It's the time that we need to hear from God. What about speaking in tongues? The things that we were used to. When we used to pray, the Holy Spirit falls and also brings an interpretation. What about today? Only because we don't have enough time. Hallelujah. The concreters are busy with concrete. Do your work. But you know, we need to hear from the voice of the Holy Spirit. Hallelujah. We want the singers to sing, and then we hear from inside that the Spirit has empowered the people. Praise the Lord. When they were baptized, and this is the sermon that Peter preached. He preached in the Holy Spirit and the death and the resurrection of Christ. Hallelujah. I question where Peter got his philosopher from. If our Bible college is not good, let us move into the Holy Spirit. Just leave it to Pastor Toutai and those who are still willing to go. Us, let us get closer to the Holy Spirit. Hallelujah. I had a conversation with somebody who was in Bible college in Fiji, and he said to me, said, Pastor, Penihin, he's acting what he's doing. He's already talking with the people. When he puts his hand out, he must fall. And while he was gossiping about Benihin, I said to him, how many people's in your church? Maybe about 100. Have you saved someone from death? No. Have 5 people been saved in your preaching? And some of them do come. I said, look at me. Because you're still young, I'm going to show you. You know, when you try to distract, it's from the top to the bottom. You start pointing. If we're not going to be filled with the Holy Spirit, we are going to interfere with what the Holy Spirit does. And you have not even experienced anything. Praise the Lord. When we go to Acts chapter 5, Peter and the apostles are walking. They're coming from church. And the people are come running to them. And they put all their sickness, lay them in the road.
Peter's shadow that was from the sun. Peter just walked past and they were healed. And the dead was healed. He walks and the leper. Why is the reason that happens? We are living in the last days. We need to go back to be filled and empowered by the Holy Spirit. If we are not empowered, if you come and you only just listen and you don't feel anything, the reason why you are like that, because you are filled with flesh. Galatians chapter 5, Paul says that the flesh is not the same with the spirit. When you are filled with the flesh, the spirit will live outside and wait for you until you stop living in flesh, looking in flesh, so that you could be empowered, so that you feel the Spirit, and empower you so that you could have the power of the Spirit. Australian, a lot of technical stuff. Technology. When I go to our church, let me just use our church. The one in Tonga. Phone from the oldest to the youngest. When we go to start church, one man standing there. This man from there, another kid from that side, a youth from that side, outside of the church. And you wonder why we're not empowered. The phone is about to be blind. But you don't have time so that God could speak to you. Time that you need to pray. You only get up, run in the road and you ask God, I've been trying to empower you, but you're never going to be good. I want to conclude with this. One of the well-known past doctors in America, they give them people who are sick. They are quick to monitor this person. This person becomes well and take them home. And some of them who are sick, and after all the things that they have done, all the doctors that have came, this person is not well. So they put a gown upon them and write upon his chest this word. Okay. G. Okay. We are finished. When they bring them to the family, family says, that's it. We don't have anything else to give. The reason of G-OK, only God knows. Pentecostals. Meet old time religion. Just give us the old time preaching. The church where people were healed.
And if we cannot do it anymore, Alua ki api ko si hawa pe nei loi koe. go home. O se conference siu ke pe kai te to sai. After the conference, you'll never be the E same. maha ki ko fe kau. The pastors will be E sick. maha me presidenti. And the president. E kau mo he maha ki. Myself as well. Ai te mau pe tu leva. And then we will say, Alua ke tai ko si hawa. go so that God can Hallelujah. fix Tapas you. pas ki malo apito mo. Let's give a hand to the Lord. Amen. Oku tau mau ke tau heni ai conference ko ni Australia pe pamalola ia tu ke tangata i president fa kau e matuani e ka foi ficau Australia mo fa kau au mo polo kalama pe oku kai ka mesi Sikalu ka koe roto ia pa mo pala meski o tua na fei tu pe te frau malanga e ongo te waru oku hanga e kio tapakia ke motuane ai puna mama awe utahini unga awe e alai ni na utalangi o tua. I'm not going to take this for granted. Ko wilo ko ki hanga whaawa me ta pāwani. Ki ho ongo lele. Ko whebea whaitu te ke whakata i mamani. A wuko. E kaunga kau whakata i hono malanga e ongo lele ko si sukalaisi. Palestino ate whamalo pe kau whaiwhikau Australia ni pe a ko fia tala mai un toko wa e polisia le po siki te ha pe tau ka u siki te kamata no ha u ko tangai faka more ha alo foi mea foi hiki mai pe tota pa tau whawheta i tau whamalo ki o tua malo lahi au bito mo nga whakau mea tuku mai e taimi koe ni i tau kaunga kau whatahe vai wholofola e o tua pe whamalo whuku toa ka Taipilisi koe a koe ne vai koe presidenti koe mea koe ne vai e Taipilisi e maa ko mo ni au bito kana keke kakato Malo na ngalo ai ko I fi pena la ve kai. Malo na ngalo ya ene fu kona pe a ko to pe. Kai fa fe tai lai ke ki ko ya ko liu tangata o tua pa ko feo I pe mo e ka tangata heni ko fe kau mo fi tauraki. Ko fe kau ko na ta fa ki president e go Liufau na ma ko fata. Mo tangata ni I tonga. Ka mamai Palestina ko ma kolosi mai ki malai kula ko ma kolosi ki halatui. Ka ma kolosi ma winga ke kolosi ofi ko ki halatu ya po hare mo me. Ko taimi ko ya ku ya fo fanga sipi ko tui. Pa kule oh ia he ka sotia. Yo ha fangurioka. Pa ma kolosi mai ma fulo to
malai kula kunga fo ke mama takai ka makolos pe o kolos fo ka ua ala to ke ta fa ko ta ko fai fe ka wen nai lu mai a ko he me pa ko fatum tum mo vai ngas mate masi na ange o tua pena ne ma me fe pa ko pe mai o sotia ei tu fana ha mo ke hu me ga lu pe fai fe ka pe mai fe ka we alo ki api pe ko tu o sotia mo ke o jo lu pe sia na ya tu mai e vai e wa ki api te ui mo ka vai ko fu apeno vai au tu mai ko e vea to e tu e ngo tama ai o bebe na wa ya ko fu ano vai ai kolos me beta kata to mai me ape ato me a ko di ko vai a fe alu e presidente ke ma ka tangata favova nga o e ni mo fe nga o yake pega pties ma o pega naisa na to naisa na alang ko naisa ki Amerika pe o fe fia la ke kiu e hene tangata to ka nga fa pe mo tol ko ilo mo tol pe o fe fia e tau fia e a ko ni pe ki he ari mo tol ko to pe o que o filho é o ia com o rau que fez tudo em algo morrendo então foi logo amen ko ka venga ko na mai ka te au ko kingdom culture ko pe ko o lo ko fa tonga ko kingdom culture pe ko culture pe ko kalatoa ko ia o pureanga o tua pe na usio ke ka venga ko ni ka venga fa pa ko ka venga ya ulai ka te ulave pe e fiafini e bongbongin wa ko tau tai mi te ulave pe fika pa mo kingdom of god ko kala toa ya o tano fo fola ka tau e pureanga o tua ko ngai tala no ai ni ko asisu pe ko feitu ko tope mbe fonu ko tope wa no culture o wenga hi mea la lai o kunihanga tala culture ko ia ua e na ulea ko tonga na ulea whakatonga o ua e na teunga o ua e na mea kai pea i hau ke kingdom of god ko me tata o kutala to taha ko i kingdom of god me taimi whinga lea o ke lea aki ua e lea o lea o heaven ando borre mo shiki baba anda baramo o ua e whainga teunga ia o kingdom of god lea sisu pehe sisu e ne ako i mo unga vahe ni mamo nui ai o ku loto maa mamata ke o tua monui ai o kuanga malu ne mai fu monui ai o fa fakalele soko o culture ni ko pureanga o tua is a lifetime is a way of is a life that you live in and then before you explain it everybody know when you show up culture ko pe sisu kawakonga e kongo ne lotu ke hoko mai ho pureanga ki mamani o hange ko ia i langi o kutau i heni utala mai forofola ka te tau o mau i mamani ka uikai o mamani aki muto pe ko framu ka o tua o tau hau ki tau tolu me he preanga ke he tau hau ke tau hanga ngawi a mamani ke hange pe ko hevan pa e tai mini tau fa mau aki ko tau mai ke lotu ko tau o ke tau o ki hevan te wanga ki whakatonton koe pa ka ataki peka pa kou ki ala ko teolosia. Na kai whakatau koe o tuake o mai koe ki heni ke ki alu ki hevan. Na o mai koe o tuake heni ke ngauhi ai kakai ke ngauhi an influence a mamani a hevan. Utala mahe same na ne ngauhi alangi mai o tua. Pa
Mane ngaya mamani mau. Kake hau ko ai ke au ki he vani. Mana tui ko he vani e ha. E ha u. E se one pana kusio ke Jerusalema fo o ku hau. Ko culture pranga yo tua. You have to influence a mamani. Aki ai kalatoa pe ko culture ko ia. O he vani. Amen. Ko ai. O te ki hau pe ke pani mai pe ko ngaki ke hau. Ke hau ki hen ko ngaki. Ai ve, yo aru ke vani. Ai hau ki aru he vani. Na hau na o mai ko ni. Ko lotu ga sisu tamai. Ko ku lotu o wa ave na toru. Kaya tu na toru hen. Ina hanga o influence ake kalatoa. Maman. Amen. Sai. Pero ta unga kiai. Utano mo e fekekawan po. O kiai e palofisai pe he tohi ko ya Isaia. He aho ko ya. Iai e fefine e toko fitu. Na upiki peke tangata e toko ta. Pe nau talange. Ma upiki atu peke a te koe. Ko mea kai. Wei pe mau mea kai a mau tolu. O te ke te tokango kiai. Iai pe mo mau teunga mau tolu. O te ke te tokango kiai. Ko ma hop mau toke mau piki atu ki ho huafa. Ko tānoa ko ia ko sese fitu ko ia glave ke to ia Asia a whakaha. Ko fefine taipe ko siasi. Pe ko siasi ko ia pe ko lotu ia he ahoni. Ke pe ke upiki atu pe ke siasi. Tate whai kau, wahanga furu ikai o. Don't touch it. Ko ki piki atu pe au. Ki tau ki ngali le rei. Ko teaching, ko mea kai, wai pe mea kai. Ko teunga, ko salvation, mea ko tui kai, uiai pe mea aku. Ka ko piki atu pe ke huafa. Ngai tono no wanga siasi ko ia. Toi whakahana, lea. Alau maare, o kuia e mea diho ko kovi ia koe, koe ha, ke li aki ho uraki o wha. Tarama he siasia ko ni kai, piki pe au ka te wofa pe au ke familia ke wofa pe au ia, ke mea ko wofa ki ai. Tarama e fura ko mea ta ko ia te koe, ko tolerate. Ai to ta ko ko pe lambi. Whakatonga ianga ko lea ko lau maari o koe ke tarama ia o fehia ia pe lambi. Tarama ia o fehia ia koe ho tolerate ko, lea ko tolerate, ke sio pe ke mea boni, mea totonuka ke whakuikui koe. Kau e hanga hala, whia tua. Ko kovia, ko ngā ko sio peke moninga ke teki whaiha mea ki ai. Kau ngā na whia te kakai ka koe. Kau ngā na ha mea ho hingoa. Ko te aike whewhe ko maro ha uke ta tau pe ho hingoa. Ai ho tu. Ki hanga o, ue siare le. Ai siasi, a mamani. Aki kalatoa. Preanga toa. Amen. O kore tau sio mo i he tohi koia a Matiu vai hono tatolu. Hallelujah. Alma pilisi ke tuka lomi. Ko le ku ma ku. Ko speni ka te lomi au. Matiu vai hono tatolu. Hallelujah. Mo e ka venga ko tau mafao. Mati wa no furma tolu. O la mai me vesi ulaki o fai foi kila. Pa te tau lave ai. Ki he pure anga o tua. Ta wa tol. Na alo sisu ya ko ya me fare o no foi matatahi. Tau lau? Oh, so koe. Ta koe.
Na ala sisu e hako ia me he whare o nofo i he matatahi. Pea kotoa kia teia kakai toko lahi. Kaka alu ia i he waka o nofo ai. Kanai tutu e kakai kotoa peki uta. Pea lahi e ngahi mea na ne lea aki kia teki nau tolu. I he lea whakatata o pehe. Na ia te tangata tutui. Ke tutui. Pe hene tutui na mokulu e tenga ni e vehala. Pe hau e whangamanpuna o kai o sia. Pe mokulu e ni he potu makamaka. Na i sisia kere kere. Pe tupu rewa ia ko hui na i kai matolu ai kere kere. Pe ia rohake la ana e vela ia pe ko hui na i kai hanoaka ne mate ia. Pe mokulu e ni he akau talatala. Pe tupu e akau talatala o whakakasia ia. Kāna e mokulu e ni he kere kere lelei pe tupu ai e fua. O tak te au ani ihi, pe anongo fulu ani ihi, mo tolungo fulu ani ihi. Koia kune teringa, ongo, ke ongo ia. Pe hau e kawako nga o nau pehe kia teia. Koe haa ku ke rea ai kia teki nau tolu, i ngai whakatata. Pe rea ia o pehang kia teki nau tolu. Koe uhi, kua tuku kia teki nau tolu, ke ilo e ngahi mea lilo e purianga o langi. Ka ui kai tuku ia kia teki nau tolu. E koia kune mau, e te fuaki kia teia. Pe tene mau o lahi. Koia ko urea ai kia teki nau tolu i ngahi rea whakatata. Koe uhi, o ku nau a, kai mamata. Pea ku nau whanongo, kai ongo. Pea kui kai, te nau iro. Tala noa e furofora, pe sisu, o ku tatau e pureanga i o tua, the kingdom of God. Pe koe kausa ane pureanga o tua. O tatau e mato tane alo tu i ai tenga ki kere kere. Kere kere ulaki, ua, tolu, wha. Pe hau wana sisu ne whai e tala noa. Mana tui, tala mahi folofola. Hau a sisu ke whai tuu. O toko lahi ai multitude. People. Pe tala mahi folofola, hau a sisu o tangutu hifo ki lalo, o kamata ke ne ako. Ko ako kona sisu, ne ngau e ake ngai tala noa whakatata. Pe folofola, na ne ngau e ake ngai tala noa whakatata i ene ako. Tala noa sisu e tala noa, pe a toe kele kele, pe a ut, pe a o au ke kele kele hono wha. Tanga rewa he kawako ngā. Sisu, koe hamea ku ke aruai o tala noa ka nau tolu e tala noa whakatata. Ki e fu multitude. O ma whanonga ko alu peke kakai ko ia, ko tala noa ko ia, tala noa whakatata. Ko e parabol, ko hono uhinga ko e parabol, ko tala noa whakatata. Ko hanga tala noa, e foi tala noa, ka ke hanga o haiti e mo oni. Amen? Ko uhinga e parabol. Aia ko mea sisuna ne whai ke kakai ko ni ko e multitude. Ko ne alat peana ko ta utuai, no takai o matoi. Peke henia Amerika, takai noa ia horo. Nau pea pe koe, huma sisu. Ako e sisu nau tolu. Ngahi ake rea whakatata. Parabol. Mana tui ko rea whakatata. Ko tala noa, foi tala noa mo oni. Ka kuke hanga e koe oha. Fufu e mo oni. Sire kalato sisu. This is the kingdom of God. Talanga lewa sisu ane tari. Ko huinga ko tala noa, ko tala noa whakatata. Ko huinga he ku nau a. Ka nau kuipe, ka ke nau sio. Amen? Talanga lewa sisu. Ko ki mau tolu. Siko uhingain. Ko hanga fuaki ka te mau tolu whakalilo lilo ko toa pe ai pureanga o tua. Tange sisu. Ko mau tolu, ko iu. Aia ko uhinga sisu, ko mau tolu, ko kau tisai pare. O ko hanga ya o atu ka mo tolo me whakalilo lilo ko tope kingdom of God. I give it to you. Why? Kono hinga ko koe ia kau student. You are my disciple. Kono tolu kau multitude. Kau hinga ko ala tala noa pe foi tala noa kau fufu e mo oni. He ku hinga ku nau multitude.
Ko koe ku kau student. Sai. Koe kau student ni ngha. Koe student ni to tong yako. Koe kau tama koe, tato tong yako. Namu. Amen ulaya. Kako whemau ke tau sio ki heni, ki he principle the kingdom of God. Talang e sisu ka nauto. He ko mo tolu ya, you are my student, you pay the school fees, the tuition. Talang e mahalo e pit. E sisu, he na mawako i fe. Nang siya fe na totong e mawako, tang e sisu. To tango tope. Kuneli aki ai matua. Neli aki ai api. Riaki ai businessi. Kai mui mai ka te au. They are my disciples. Lave kai fai whikau ane nai. Tuka kukolo. Pake hau o malanga. You have to pay the price. Tangi sisu. This is the kingdom of God. You have to work. Amen. Wai ka se ni ko to mai ka ke lotu. Pe he holo ai pe. Talate mea pe ka wi ha mea sia si. Talate mea he don't want to pay nothing. Talange pita sisu. Oni ku mauri ake mea ku tope. Ka mau mui atu ka koe. Ha mea te mau. Tangi sisu. Hanga riaki ho business pita. Mande ko pita mo mea business toutai kaika. Hanga riaki ya. Ake mui mai au. Riaki mo fami. Riaki ho mea ka hanga framu o mu au. Tangi sisu. You will reap a harvest. 100-fold return in this life and the life to come. O pas yang eke. Demi lah tau pe sai pe ko e hoko mai iki ten hanga o vai tau tol tala mai ten hanga totong mai tau tol i sweet pie and pie tau alu. No, he say here. Pepe, kame ko giawai. Eke peka koe. Pranga o tua, you have to pay the price. To mentality koe. Tau ke lotu. Kame o was pa fai ki kai. E ha maro ia lava mutuo lam me fumena e mori au. This is the kingdom of God. Petarang sisu kono winga ni hono wa. Kono winga ke fakakato rea ko ia Isaia. Pe Isaia, kuna utolo kuna mata peka ke mamata, o una talinga peka ke fanongo. Toko winga tanga sisu, ko winga ko tano ele fatata ke fakakato ai rea ko Isaia, he ko au pena rea ia Isaia. Wow! He o ka pau te wanga ngā o ki ofa ka nau tōru. Te tau pay nothing, pau ki ange pēha nau ki mea, te o whehalaki au ki he kurea. Nai ko urea. Because I put my name about, my word about my name. Sisu, ngari tai whakalotu. Ke ai atu pe mwana kuna fo o ma sisu ikai o hinga ko tanoa pe he pakai ke tala noang kana utole moni tu pe ke na ukui pe ai talang he ka wa si ai na ukui pa te atu ta ta atu na to ipo kui tau fa tu apo ko ni hanga mai me ngoni na ma sisu. This is the kingdom of God. You have to pay the price. Amen. You have to pay the price. This is the kingdom of God. Hallelujah. Mea ko tope ku ke whaki ke otua ko lea ia sisu. Te hanga reap a harvest
100-fold return. Taimi kona nau alwa toi ko fai ngawe tang sisu o te mo to naki ka mo tolu ha mea kai po ka to fia pe ko sirini pe ko ha ka mo wo o taimi kona nau foki mai ai tang sisu na ha ma si mo alu sisu mai ki han ko vesa ko ula ko paanga ko mea kai ha mo tolu mo ia. This is the kingdom of God. The kingdom of God, you have to trust Him. But ahon, e mo ako frasio por fu green basket e fia e mau. Pake toke fika it out, bete ke albekai. This is not the kingdom of God. Hallelujah. O sisu o fai pe ke ne fora. Hanga ko tai fa lo tu sisu Ai ku ha lo tu sisu ikai. I'm going to stick to my word. He ko au pe na burea. Me ka ke ulava loi. Hanga ko yo. Pe tala no ne wa sisu ia. Ai uhinga ko fitano fra tata. Tala no e ke ka wa ko. Kana wo ai pe na to ke ile pa me na tano ga sisu. And I can't get angry at Sisu because they don't pay nothing. Amen? How Sisu who are the foot and pare? How for Fratawaki, Nanga Sirini, or Fire now Fatawa? Who Maya Sisu, full of tempare? Whip Yaki Kautama, but now Lere Oskitua. Ogolea go Sisu and Talang. Katakpe. Amor morepe, eu ki poti ikoe. O ha sisu halo tu. O rea sisu heku osi tohi. It is written that my house be called house of prayer. Kada ke peka pai eleva koe huinga heku osi tohi. Kau katai pai ko te fai halau ki he agosto. Ia malanga fai vekau e taha mei Hawaii ia. Malanga to taha ko ni he fu i tano ha sisu ko o wapi ko ni ko kau mea ko tempare. Pa pe mai fai vekau. Masi kau tama. Kai ke ilo he kau le ka ia. O kuhema le ka. Fai haka na tolu he mai le kaya ko tange fai vekau. Siko to tapu ai ma wa me ko la. To hia lolo. Katalano le va sisu atalanoa. On hanga le va vete ke kawakonga. Ko hinga talanoa ko ia eki mau enga ho mahino. Sai, in ota ka ko ke mahino, hango le fai vekau, fe mau ke totongo ako. Hikini mangena si alo ako pa osia ne ako tekin totong ia me. The kingdom of God. Pia hoko te sisu ke ukere ulaki. Tanga sisu tutoi atenga kere ulaki immediately the evil one come and snatch the word. Ko the evil one, ko na lau gai fai fekau, ko Satan in himself. Aya o gai pe fangi evil one, a demon one, different size. Kako temi ko na tama sisu, immediately the evil one, Satan in himself. Why? Hame ko ke feka wat pe. Ata me miritula ha te volo ke aro o fe nga ia tange te volo. No. This is a big deal. Let me go. Kono winga. If they understand, I'm done.
Ngau te wolo ni fai ahoni. As long as you don't understand. Algo que lo tu, algo que con felici. Yo ma foi me, ma algo que sai pe ya sa algo. As long as you don't understand, you still mine. O me fie ma wai. Ai mahino. Amen. Ngau e fili un fai algo ni que o apena que mahino. Talang ta evil one outcome. Hono hinga ka faifaianga ko mahino ke motua ko ni. Peke te lava fanga we. Talang he ki he nerea. Mo fano ke mo ilo me mo fano ki ai. Hoko mai a sisu. Wi fa wa ke tau tami e kele no fa. Ka pere wa sisu. Pe to ke tenga ni kele no fa. Aia ko ki nau tolu ia. O ku nau whanongo ke whorofola. Pea mahino. O ia ufua. Tau whanongo ka to pita to ke whorofola. Pake tai mahino. O mea ke tai fua. Ama sisu. Ko ia whanongo ke whorofola. Understand. Pe pehe eki. Pe fua hake ia lau tolu ngo fulu. Fua nihi ono ngo fulu. Fua nihi o teau. Pega tisu hame o keke e fua. Fua ia ho mahino. Pe sisu, fua te ke fua ki ko ia pe fua kako. Mahino tau noa pe alu atu. Ko pole. Shush. Why you settle for 30 while the 100 is offer? Hame o ke fie maria ki fua ko na ke mau. Te au no tu me pe neipa. Me u tau fie mau a kingdom of God, culture ko. E tau fua influence. Pe kulai fo ke tai me ni ia u tau to fa matala. Ko tau fa matala to i tapu ko fau. Tau fie mau ia ke ha. Hard. Pesisu e tala i ho nau fua. Ilo e mea ko tō peko teknolosia, everybody can preach, everybody can teach, everybody can do anything. Tau sio mai ka kai ke fua. Amen? Ke fua, pay the price. Pake tokanga ke understand. Na oska toanga tau mo ui. Ya ui mai e ki ka te koe pa ke aru pe mo tai mahino. Once you understand. Kere taha u tamau tō ki ai pa koe ofa ke kolo a kāsia mamani kāsia whorofola. Tokanga ki mamani. Koia kune hanga lolomi ai whorofola. Ta pē sisu. Koe hano aunga ke maua mamani. Kai more o lau maari. Tau malanga foki hebe. Oh, so tano ke kakai tau open ya hanga peko haya me te ke lava to tongia ki holo mali ka more. Moni peia me ki tua. Ka ku ke ilo. Ke lava peko mole iloto. Ko ha ko me ko ministry ko BC au he me ka to ko ya ko me. You can be lost while you in the ministry. You know why? You don't have time with him. I love it, you don't have time with him. How sisu pa how maata pa momere. How mere tau te va sisu. Ko maata ni ko ai holo ko ti mo pola mo me kai. Pe tau tu pe mere fa fanonga sisu. Se ke foi more ko ni. How maata talang sisu.
Ai fi matonga na no fono ya au ki ha fufula I puhawa. Anga sisu, ko mea ko fai emere. Ko mea ia o aunga, ko mea ia fi mau. Sio si more mata ia. Fai ministry ka ita ki amere. And I think you got them. Sometimes tau hanga noa. Sometimes tau hanga, oh, I'm going to, oh, tau fai kia mea. You don't have time with God. Lave folofola pehe, aho ko ia. Hawe kakai kia te au. Tama, eiki. Na mawha mo umahaki iho huafa. Na mawhai iho huafa. Ko lea ko eki, depart from me, for I never knew you. It's so sad. She said, what do you mean you never knew me? Remember we were in Brisbane, Matoi? And she said, I never knew you. I never. Eke ma'o. Ai ma'uitanga tau palomeskia he otua. You have to enter the kingdom of God. Culture. Wanga he umea, o fe mau ke tau fai. Aho ko ia, whakaloloma. E ke tō watu. Sai, ko whamau ko ia whamau whausi, okay? Whamau uraki ko repsa, judgment seat of Christ. Whamau whausi tau aru kato ki ai. Whahawa he wanoa. Sai, pako tau tū ko iai. I olunga. Ma tui ko whakamau ko e te tau o whaife. Whai olunga e. E utara mai taloni o tua. Sai, te tau alu katoa mo kau mate ko te kema. Sai, o neana ko e pa pere wa sisu e tānoa e toi ka matiu. Hanga sisu o rebuke e ki siasi ko ni koe na wha alu holo ai. No whangi kolo. Tanga sisu, mala ia ka motou kole sini mo ka paneume. Ka nei whai e ngawe ko ka motou o whai so toma mo komola na sai. Ka tala mai whake kau tama ia. O ku kai kia mea pehe ia. Pea tanga sisu e aho ko ia e tu hake ani nive o koe mea kulokulae sai o kore ke tau sio ke tohi ko ia a whaosiaki a Matiu vai hono hongo fulu. Hallelujah. Koe kaweinga whakawofa Palestini Pahe ono hongo fulupa ko vesko ia hono taha ono. Au ki lava ki afra oski ai. Pamatala ka sisu. Fonua soto mo ko mola famole mole ngofua ia moutol. Vesta ono. Vakai o ko fekau atu ag moutol. O hange ko e fanga sipi I he rotolotonga o fanga ulofi. Ko ia ke moupoto o hange ko e ngata. Pehanga lelei o hange ko lupe. Te nau tuanga mo tolu ki e whakamau, pea te nau haha ki mo tolu. Sai, mana tui ko whekauen e sisu, ka nau tolu ke kawakonga. Oa te mo alu ke whare he, sentaire, ka mo wo ke whare he, whangasipi he, whare ko ia o Israeli. Pea kunawe forfolahe Matiu wahe taha nima, o kune pehe, o whikawe mo tolu he lolotonga whanga ulofi, ko whanga sipi lolotonga whanga ulofi. Pa ulawe a sisu e vahe fitu, ve stani mau ne pehe, koe kakai koe, o kinau tolu koe, o kunau kofu mai, ko whanga sipi, kai loto ko whanga ulofi. Pa tanga lewa sisu, mo poto o hange koe ngata. Kapate tau siwa tu ke, siya ke ngata, ke siya mai ke ngata. Koe tau whakaukau ke ngata, ta mai tau whakaukau peki fe, ke ngowe, mantu e ne mea. Tara mai sisu, ke mo poto hange ngata. Sai, koe ngata, siya ko taimu kou asi mai ai, siya ko no, siya peki hono ki elelo, wak, o kulan pulu, Mga tau ko ngata toloan, Ko taimi ko ni koe o ku tuwa ngata o humai ano ki fok ko ne ngawe fai ko ne hanga like ea
O kune tala pehe ngata ia koe feitu koe o kuia e fili ai. I ne hanga liki ea. Feitu koe ue e mea kai ai. O hinga ai. Sai. Sara. Paka taimi koe o kusio kaka e ngata ko tupete mo sio lele ki ai. Ka wai mea mahu inga ko fe o mai ka te tau tau te tangi sisu ke mo poto o hange ngata. Kono hinga ngai sense ko hanga o toa fa o ke ngata ko fa nga sense ko ke mau ia he tangata ko taimi ko si o ko mata ko o ngata ko foi scale o hanga foi screen ko foi scale ko taimi ko riliwa ko no kiri algo mo toa pa ho mai pe fetong ia foi scale ko ngata ma tu ko ya no ailiti ona pe a pe ngata ia fe kau ai ko foi uno foi scale. Ko lea ta tau ngau ea me uno ko na tō me mata ko paula. Lea ta tau moe. O ni hanga arifo ko inga ke malu i ai mata ko ia ngata. Sai. Tarang si suke mo poto hange ngata. Matui o mohe pe ngata. Tamahe toko takau. O mohe pe ngata ia. Pako nga fu bon foi mata. Pau tangi ai. Te utok tui ka koe ka pati ki alu ai. Ofi atu ki ai o wakai. Pakai ki ngatai. Te whangan ki mui. Koe mata koe ai ngata ko for screen. Pea koe sio koe ai ngata. O kai ke sio ia ke kala. Sio pe ana ke mea ku. Koe ke kala ia. Malanga. Palestina ne po tape. O sio ke ngata. Ke sio ke ka. Tange sisu kana tolo. Ko tempo mo aluai. Ange ko ngata. O te ke sio ke kala. O te ke sio ke ono ulunganga. O te ke sio ke pe ko hai o kusai mo mea. You target. God sees my people. O hinga na awe ko ki hena. Ka kai ko ia. Io hokatu. Sai, i heni ko ngata, ko taimi ko tu ai ko ngata. Taimi ko tu pe ngata, o koe fa nga sense o anga o tua fa ngata. Un hanga ilo ko misail rak ta nga misail ya American na ma ona nga test ngata. Taimi ko to ta ko ngata ko e fu maka. Pana hanga li ki fu ila ya kau. Ko to ko ila ya kau ko ngau ngata. Pano hanga le whakapuna ki foi manpuna. Ala foi manpuna. Ko taimina tapu ai ata ko ia foi manpuna. Ia ngata ko makape ngata. Why? He sensed this is a living thing of fly going. The kingdom of God. Tamasi sumo poto hanga ngata. Ai ke hanga feel. Hoko atu. I heni ko kongkonga ni ko ngata suke wai foi me ai ko ha Jacob son foi o kandi o runga ko alu ko usens ko ngata o ne faka hu ka to ke Jacob son tesi mai pato ko ngau le Jacob son ni un talanga okay sai ke alu ki ai okay o kai ke alu tavale pe o kuli mai ki loto ke Jacob son o wai konga tau tol wi ko Jacob son lo time ko wa pe ho mo wi o val pe ko ke to namu e ko me kai Kuki to namu iko hamea. O kusai pe hoi hu o koe. O foi Jacob Soni o COVID. Koe kau ngau e ni. Koe foi mau. Ai ko Jacob Soni pa to kia ore koe ki he. Ki hono praying. O watu. Location of the inner ear attached to their jaw bones. This setup allows to feel. Ko konga ne taha ku ke hea ngata me tangata. Ko he kono teringa, o ke ano teringa na itua. Kono teringa na ia tafaki, kama ki along e slide taha. Kaya sai. Te foki pe. Ko teringa ngata ku loto ia he. Lalo ngao. Ki along ki forward yange. Forward. Alu.
Soki e, kapati ke sio mangi he. Koe skeletonian koe ngata, whakamanga no ngata koe ni. Kapati ke sio ke, oke sio hao mangi he ki fwoi mea koe mui. O hangea fwoi po mu e, o hiri atu I lalo he. E ngao koe, koe ngata. Aya koe ne, koe taimi koe whanonga koe ngata, ki whoki anki mui. Sai, te whoki, mea ne nai. Iyo koe, tu mau, koe. Koe whanonga koe ngata o kuni hanga o tisen, o hiri mai hono uruhe maka. Koe ngā ke koneki o fwoi po mui lalo he. O kuni hanga o tesi, o kuni hanga o tisen, I vibration. Kone hiri mai ko hono uruhe, ngā ue a mo pomo e ni. Pea whanonga ngā tāia ki he lue, vibrate ko toa pehe kere kere, ilo eia. Ilo pe eia ko he hosi enu hau. Ilo pe eia eo ko kankalu enu hau. Ilo pe eia, he can tell by the discernment. Tala mai he eiki. Mo poto hange hangata. Kono inga, e te lava ko sio. You have to discern. Tala mai he whorofolake ke test every spirit. He ukai ko lau mahari ko toa pea ku he otua. You test it. Ka aua, lele haka ki mea heku, alu atai, lele haka ki mea, te mea puke, lele atai, uke lele hake, ko lau mahari ko lele, tu mau. You have to discern. Why? Me offer discernment of the Spirit. And I challenge you, ask God to give it to you. Lift up. When I give it, ask Him. I beg you, man. Shut up. I have to test it. When I mean, you go, prophesy, my how, my who, my, go pay, long Maria, who will sure get a go, who far for hanging my swimming pool. So, we see it for Papa with me a lawyer from Matala to any Palestinian train, you are Sataki, I get to an eye, I get. Get along a bit, oh, my get that I mark a demon about to come out from you. Alwatu, Pogatu. Aya ko yung nguya ngata o kuilaro. Pagkatay mo kong tokoto pe may ngata. Hikay tike ma ako hangata o kung tokoto pe. Fakatafa. Kaya nga uhili ya he, ngawe. Ngawe. Amen? Siyasi. Talamay he eki. Occupy till I come. Tuku e whakahawe mo au noa ia. Tuku e maltitiu. Ki eka ngako tawhaki, o kuke maltitiu, pe kuke student. Totongi ako, O ko talang e sisu ke poto, mo poto hange hangata. He koe na ne whau hangata. Koe ngā himea. Peka pati ke whaiwhai ang pe, kuke alu atu koe, o whalpeo ki sat koa fungatau, whakatafa pe he mai. Koe ngata miri tula ye. We have to occupy. Give the autuang ni atuka koe. Use it this last day. Amen. Oh, I help me mea aruai. Test it. Mana tu koe ko talang e he forfola e paula ki fai fekau. Test. Kone talang ke siasi, you test it. Kono winga hake mai ngai false teaching. Ma ia ko naki hala. Ta hange ko sai mo mea ka hala. Ko mea fa to ke siasi ke test it. Alba bo mea ki na mo so ni kita la mo so pa. Hu mai mo fa. Rue mai me mui.
Pea koe he ku hono hingain. He pehe sisu, hanga sisu introduce lau mali. Tanga sisu, koe hao koe tama koe ia. Tene take kina mo toke mo ngo tope. Tene tek mo tol ma wai pe. Pehe sisu, he kai ke hao ia toi ai hane mea. E hao pea tala no pe iau. Because I am the word. He is the power. I am the word. But tama sisu, e hao lau mali ka te hao ia ane ki foi mea ana. Ane ki foi kurupo mo mea. E tala no pe iau. And this is how you test it. Look by how palofisai. Yo kai pe o tua ma pe ha mo me o hala me fola. You tell him. You have to test it from the fola. Ko ngai interpret ko how pe me le ke pe mo palofisai o how pe me fola. They don't quote the word, but you know for sure this is the word. And you know, oh, okay, this is the word. Ko to mavahe me yai. Itala mai ku hanga matalai akau o ku ke mamafa totongi. Poti ku ka tu fa more. This is the culture. Talang si suke na kawakonga. Taimi ko te mo arwai. Hanga leva si suya to mai pe fanga manu ngata. Pa pe si su ka mo anga lelei o hange halupe. Pai whakau o si tau taimi. Magu toki vilo mai koe he. Ka koe mea ku whihanga o mai tau tō malo kawenga loloto pa whamake a koe. But yet it's easy. You know? Culture koe. O mai pe culture koe tau koe tonga. Ai pe, koe tau te unga koe. Koe tau wala. Tau te unga koe. Tupenu. Tala mai pita, ko mo teunga, o ngata pehe whawhau e uru. Kau whewhine, o ngata pehe fie uru. Tala mai, kai ai o fie tangata i loto. Amen? Hey, whatonga ianga koe ke tamai pita ia, te tuku au pita atua. No! O hea mea lelei tāku ke lava, ai, lana Amerika, wangai fo i hau ia hanga vai sari o toko to me te ai. Ko ano ke lotu ka ke toi hanga holo lue pepe. Vali. Ala se ni to ke mo. I whatever you make you looks good, do it. Ka wana ngalo mo. Wa kala se ni hia ko o kuia ko. Oh, kaki wala we hauia mo ulu hafu ki Amerika hafu me tong. Ka tuku e mea ano ki foi tupen ka ya ki make up e ta. Ai big foi lipino hai mai o luelu mai moia pa luelu mai hango hamporo. Hamporo me. O mauia ma tolu Amerika ko equivocation. Ai ke looks good ke how ke lo tu. Amen. How ke rotu? Ka wana ngalo ngahi mo roto. Ayo fito tolo aloto. Ko ia vai. Ko tau teunga ia tala mai. Culture kingdom of God. Monui ia wanga vai. Monui ia whafkalele. Ui lau tolo ko whanau ai o toa. Culture. Wataka mo ki nanga tapu ki naki mo tolo. Maro. Toto fo pas ki iki. Fe mau ke to tongi ako. Ni kai ko ia. Tau alo pe ngai fe tu ko to ape, ka ko hahoni tau iloi, fe mau ke tau mo ui ke eiki o ku to tongi. Ko kole ke to taha ko to ape ke lava ke olunga ki tu tau ki fau he hoa ko ni. E kai ke tau to ki break he minte ni ma he kuha o ku o ifo e whanongo ia ki he folofola ai o tua. Amen. Ko le ke to taha ko to ape ki high five ke turi ke taha. Tau ki i hiki hake ni maki o runga tau ki warm up. Ka ifo pehe tau whanongo tau tolu ke he ako me he folofola.
te tau toi hoko atu pe tau tō luia. Amen. Fe mau ke fe tā fea ke mea ko toa pe. Tau whawhea i pe a whawhikau liufau, ke hoko mai ai pe ka te tau tōlu kōkore ke halelei, lawa hifo ke onofoanga. Tau paspasi mai. Sai biu ha ben ko ha iPad ka ko tablet. Do maf mau fofita e ki ke afion. Mau fotata mai ke ako e afion. Mau lotu ko ko tataki o lau mari ni. Tapo ki o mau loto he mau whanongo ake fora afion. Hange ko ia ko ako mau whanongo ki ai. Ai whanongo koe o ku me he kere hono wha. Ko ia mau pore ia afion na ke mau loto. Ke tapo ki na ki mau to. Eiki ai tak whanongo ko tope mo mahino ilo mo loto fua poto afiona ke pehe hono ako niki na ki mato. Rea halerei mo lang eiki. Fua foko tope fua teunga ke afiona. Kia kraisi su ko mau eiki. Amen. Pawhita ke eiki. Koe kawenga ko ia ku tau hoko ki ai koe merino i he whakatāpui. Ono wharea whapita nia pehe koe peace through consecration. Koe merino i he whakatāpui. Whakatāpui pe koe tuku make. Pe ko hono ngauhi make. Ki hatau mua make. Oi mokui. Pea oku nehanga omi ka te tau tolu koe mo ui merino koe taha mo otua. Amen. Koe merino koe whai taha mo otua. Pea o tara noa nia ke urunganga whakalau maari. Ka koe whakatāpui koe urunganga whakamateri. Koe tauhie o sino na panga maari pea moe wheluteni a lau maari moe otua. Amen. Ka pau hei kai merino a loto. Hei kai ke whakatāpui mo ui. Ka pau e merino a loto a lau maari e whakatāpui ai mo ui. Koe ki ke pureanga otua koe mo ui palanis. Balance is the key of the kingdom of God. Koe mo ui palanisi e. Dai me ai e setane a sisu, koe rea ina sisu. O koe kai mo ui e tangata i he māpe. Balance. Ka koe wholofola ko tō pe. Ko tō me fofonga o tua. Amen. Pea koe ki ai pure anga o tua i he mo ui mamai. O koe kai koe māpe ki he sino. Ka tau mana tui koe tangata mooni, koe tangata laumari. O ku nofo ia he tangata whakakakan. Pea ko hono tauhi pau ke na panga maari pau ke palanisi. O fie mau e tangata materie koe mea kai. Au fie mau e tangata laumari koe wholofola e otua. O fie mau e tangata materie e ia. Ai lotu herea o mahino. O ku lotu e tangata laumari a ke rea tae ilo.
Oku hiva i herea o ilo. Oku toi hiva mo laumaria i herea o tae ilo. Koe lotu koia a herea o ilo. Oku iai mo laumaria koe lotu i laumaria. I herea tae ilo. Tara mai e wholofola o tua. Koe lotu he laumaria koe herea ia ki he otua. Oku i kai koe herea ia ki he tangata. Whawhetai ki he eiki. Pea koia ai kuhanga omi ka te tau tolu, ai mo oni koe ni, koe merino i he laumarie, koe mo ui whakatāpui i he kakano. Ko ene whakahe ata ai mo ui merino mo otua, kono sino ha mai koe mo ui whakatāpui. Whawhetai ki he iki. Sa, pea ko omi eni i he wheilau. I he wheilau e tohi Levitiko, koe ongo wheilau e ua. Wheilau me akai, pea mo e wheilau whawheta. Koe wheilau whawheta i koe wheilau whamerino. Koe Levitiko wahe tolu ia. O whamatala i ai wheilau whamerino. Pea koe wheilau koe ia o whakatāpui, koe wheilau ia o me akai. O koe iai e whakatāpui ai. Hange koe ni. O koe iai e wheilau alo whai he kakai Isileri, i he taimi koia o mea e fua o ingowe ki he tempare. Whawheta ia ki he otua. Pena nau hanga o hai ai konga o ingowe, o tuku mawaha ia e uraki ave ia ki he eiki. Ave ia ta alo aki. Koe uhi. Koe tāpo aki koe o toenga o utu tau. E magatu unga e mihono tokanga i kina o e mea whakatapu. Tau pihe pe koe pula. Ko taimi ko omia ha mea ke kahange koe ufi. Kua pau ke kapau o tau loto ke hoko atu ai kai o e ufi. Pau ke whakatei uluia. Pau ke to o konga le rei taha koe pula. Ko ia tene hanga hoko atu aki ai fie mau ko ia hono whakai. Ki he mo'ui. Pea upehe ai whakatāpui. Pea upehe ai ngowe. I he ngowe paare e kau Isileri. Pea koe ngowe uite. Nai to'o e fui konga uruakia ai tau pehe koe vahe hongo furu. Koe vahe hongo furu koe fuaki makehe ia. O kuruaki to'o ia. O ave ia ki he otua. Ta aloa ki he whare otua. Ke mahino ki he otua. Oku honga hono tāpua ki nau tolu. A Isileri. Nai kai mei hoko eni ka koe tāpua ki. Oku omi pia mehi otua. Panga te vita omi ai ne lotu na ne pehe koau mo Isileri. Ko hai ki mau tolu ke mau honga. O fuaki hake. Ai mea na hanga he a Fiona o fuaki ka te ki mau tolu. Koe ue koe fuaki koe mea ia e otua. He koe mea ia e otua, he koe otua ko ana mea ko tope. Koe tangata nei hau ha mea nei hau moia, pea e foki ia, koe ke ha mea ia e alu moia. Pea koe huinga lea a te vita, koe taimi kou fuhaki ai ki he otua, o talangia eki, kou whai au ai mea a au. He koe koe mea nei tau ke fuhaki. Pea koe taimi kou mau haoi mo Isileri, ke fuhaki ka te koe. O mau ongo i a honga ha mau loto, he ku mau hau mo e mea pe, nā ke whaki mai, kia te mau tolu, ke whaki atu, kia te koe. Kou tui ke whakau mahu inga ia, o e whakatapui ka te tautau. Whawhetai ke he eiki. Amen. Koe veso wholau omi ka te tautau, i he, kawenga koe nika koe lawe ki he moui merino. Koe merino, koe taha ia o e potikati o e ofa. E koe fua koe lau maarie koe ofa. Pea oku iai mo e konga lalahi e valu. Koe konga lalahi e valu koe ia. Koe ngahi tuuta whaakia une whakahai koe ko hai a ofa. Pea koe tua e merino i he area o e ofa. O tala noa ia koe security ia. Koe security ia o e ofa. Ka pau kai ka ha merino, koe ofa kui kai ke iai hano sikiwa. Amen.
Pea koe ia omi ka te tau tolu he ni. O kalamai lewa he folfola ai o tua kia te tau tolu. I tohi koe ia Isaia. Wahe koe ia hono tolua. Isaia wahe tolua. Beso no fulma fitu. O talanoa henke uhinga to tonu. O e merino kia te tau tolu. Isaia wahe tolungo fulma wa. Beso koe ia hongo fulma fitu. O pehea no whakarea. Pea koe ngāwe o e maa oni koe merino. Amen. Pea koe fua o e maa oni koe fie maarie mo e nofo le rei o tae ngata. Whawheta ike. Tāmai le van koe si kiua koea. Pea koe mawhai o kune puke ai mo ui ihe eiki koe merino. Sa, te do lau e pot fofola, le te hanga omi ka te tau tolu i he. Tohi koe a Filipai wahe whaa. Filipai wahe whaa, whawheta ike. Koe konga niko tala noa ke a Taipilisi, o kui kai ke whaalere. E konga koe ne tuhu, koe mata koe, mea. O telefoni. Whawheta ike. Ako uilo ea uia unofo pese ma uia a Taipilisi ke kumeang hane mea pe. Pere vai apostolo. Pea koe merino o otua. Ai au kulahi hake au pito i he wha iloa. Amen. Tene malu i homo lau maarie. Bohomou loto ia kalaisis. Whawheta eke. Pe apostolo koe maru koe sikiwa ili o mo ui ke ni hanga puke holoto i eiki koe mo ui merino. Koe mo ui merino koe mo ui au whaita. Mo ui au kutaha mo otua. Koe taha mo otua koe talangofua kono te ungai. Amen. Koe tu mamahe mo otua koe talangataa kono te ungai. Pea ku omien ke te tau tolu. Koe merino ai lang maarie kai whakatāpui ai sino. Hallelujah. Koe ai whakahe ataki tua. Oi mo ui merino, koe mo ui o whakatāpui mawahe ma ai eiki. Pea ku omien mo whi lau koe ni i he tohi a he pelu. Wahe koe ia hono furu mātolu. O omia koe whi lau. Koe whi lau mea kai, mo whi lau whawheta. Whawheta eki. He pelu wahe koe hono hong furu mātolu, vesi koe hono hong furu mānima, kihe vesi hono hong furu māno. Koe ke atu ia te ia ai whi lau o e whawheta iki he otua. Ma uai pe, koe merino. Amen. Aia koe fua o e longutu, o ka atua ai whakawhetai ki hono huafa. Hallelujah. Koe uhi o ku iai merino i loto, o ku taha mo otua, o ku ave he fua o longutu ai whakamalo mo e whakawhetai o mauai pe. Hallelujah. Pea koe union ni au tae ngata. Whawhetai ke eki. Koe mo ui taha au tae ngata. E ngata mo ui koe ni hei kai peto e moto e vāia koe ia. O tae ngata. Hallelujah. Koe wheo he tae ngata ia mo otua. Koe mo ui whakatāpui, whakataimpe. Ka koe mo ui koe ia merino mo otua. Koe mo ui au koe kahano ngata anga ia ona. E nofo pehea pe mo otua o laui kuanga. Omieni e whakaukau e kainga. Pea mehe area o life management. Ko area ni maua e whakaukau ko ia, uneanga omi e wholofola ko ia, ko e merino, o kupau ke fōu ia, i he whakatapu. E kono whakarea tā, ko e teunga i tua o e merino, ko e mo ui whakatapu. Hallelujah. Pea omi eni he talanoa ko ia, he wahe on fulmani ma, vese on fulmano, ai tohi a sione. Me hanga sisu omi ai wholofola, e le kaua ko ngā osi alu ko ia, aia na ni hanga koe o
o lava ki a sisu, pe ko ne rea ni ki toinga kau a konga mo kau apostolo. O ne pe tohi a si o ne vahe no fulmani ma, pe a mo ves ko ia hono fulmano, o pe he ai folfola ko ni. Amen. Ikai te mo firia. Na ikai te mo firia. Ka go firi aki mo tolu, o tu uni aki mo tolu. Tu uni ko ni ko fekau i, kai ko hakore. Amen. Fekau i aki mo tolu. Ke mo alwatu, o mau ai fua. Pe tolonga ho mo fua. Ko uhi ko ia kotope te mo kore, ki he tamai i hokua fa, e ne fuaki, ki a te mo tolu. Tama he sisu, kuiai e whai tu unia. I he ui a eiki, ki he mo ui e whahinga e tangata o ku mui ki a te ia. Pea koe whai tu uni koe ne o tua, o kuiai hono hala whanonga. O kuiai hono taumua. Amen. Pea o kuiai hono ngai whie mau. Ki he toho taha koe o ku mo ui, ki he eiki o whatatau ki he ui ai o tua. Whatatau pēni. Hanga e Paula o mie, i he tohi ko ia aloma wahe ko ia hano walu ve siwa hiwa. Na o mie e apostolo ko Paula, ko le pe ke uki lau at pe kia tiki tau tol. Hallelujah. Kau wako mau pe, kau wako tau whanongoi, tala mai okulahi ai ako hala. Amen. Paku sayanga pe ke tau tau alu pe ke toi tapu pau. Na fai e tau ai e mau whakakau-kau, pe tau al tau tau tua tagawhi. Sai, vai walu vesko ia, hono ua walu e kāinga. Ok pehe. Pea ok tau ilok whengau e aki whakataha, ai ngahi mea kotoa pe, ke le lei ai, aki nau tolu o ofa ki he otua. Aki nau tolu o kui, o whakatatau mo ene tūtūni. Koe ui koe ni ai otua, tala mai kua no hala whanonga. Peko no hala whanonga, kui ai lelei, o kui ai moe kofi. Peko taimi koe au kuna whekau aki ai i hala whanonga, e toko taha kua ui e ki. O kune ngāo hirewa e lelei moe kofi, ai whakaloto lahi ki he ofa ko ia o mau he toko taha ko ia, e ne ofa uofi ange, mo toi lelei ange ki he eke. O kui kai koe kofi, koe whakaholomui, o kui kai koe kovi, koe whakaloto si, ka koe uhinga mea au forward he hala ko ia, koe teunga ia, pea moe whai tūtūnia ai otua, o tofa hala ki he ene ui ke whai ke tangata. Amen. Pea o kui kai ke iai, ai whetoa aki, pe iai hataimi ko tau hanuai, kono uhinga, he kui e otua, pea kune tofa he hala, pea koe halain. Whata apui e mo ui, kai merino ai otua, moho lau marie. Amen. Merino o tua moho lau marie, kai whata apui, ai mo ui ma ai eike. Tala noa whata apui, koha mea ko kōpan, koha mea ko tuku make, kai ke te aia ke hano tuunga whakaukau, oha whahinga mea noa ia pe tau mua. Kua pau ke whai peia whata tau, koe ka pau koe otua, e tuku mawahe peia, ma ai otua. Whawhita ike eike. Here wahene e Paula i he vesko i hanua hiwa e kāinga, o ne pehe Paula. Pea koki nau tolu nā ne tomua ilo. Amen. Ko makehe ni utau mau pea mehe otua, o kuui ia, ko i visone o i wholofola ai otua. Visone whakalu fua ai otua ke toko taha kotoa pe, o kumo ui mai ke māmani koeni. Pea ko i visone, ko ia kotoa pe na e fua ilo e he otua. Amen. Hallelujah. Tatau pe ko ha hakuonga to ha ua tangata. Pe mo ui mai. Ka ko ia kotoa pe ko ilo i he otua. Hallelujah. Amen. Talamai na ne tu uni foki ki tatau o hono alo. So i viso ne. Tu uni ke ha na tu uni ke tatau o hono alo. Tō taha kotoa pe, i he kuonga kotoa pe, tō mu a ilo ai otua tau tolu, i he tau ilo i ai otua. Tala mai, ko ia nane fua ilo i
Na ne fuaki e ui koe ni. Aina rea kia si isu e wahe noho fulmani ma. Kua ui koa na ui moutolu. Nei kai ko moutolu na muhonga ui. O whiri ki moutolu. O tō ni ki moutolu. Ke mou aluatu. O mau ai fua. Pe koe fua o tolonga ia. Hallelujah. E kai ngatai. Ka te mou kore ha mea i hoku hua wha. I he otua. Tene fuaki. Tamai le waheni e whorofora e otua vesua heiwa. Tamai. Tō ni ki nau tolu ki tatau hono alo. Koe uhi ke hoko ia koe uluak whanau. I he kāinga tokolahi. Ves hoko. Pea koki nau tolu na ane tu uni i. Na ane ui a ki nau tolu foki. Pea koki nau tolu na ane ui. Na ane whakatonu hiai a ki nau tolu foki. Pea koki nau tolu na ane whakatonu hiai. Na ane hake aki. Amen. Koe pōkalama i whikau aki mo ui ai otua. Pea koe imisi hono alo. Koe te whito ia e tau mo ui ke eiki. Ke whaka imisi e tau mo ui. Aki ai imisi o sisu kalaisi. Koe imisi anei ui koe whikau ta e ngata. Nei whaikia iwi mo atama i he ngowe. Mo whakawhonu a mamani. Aki e imisi o oku, o e otua. Whakawhonu a mamani. Hallelujah. Aki e imisi oku uia koe whekauta e ngata. I he wholofola mea senes, ka whakaha koe whekauta e ngata e otua. He tō tangata, mo e tō tangata, mo e tō tangata. E koe au nehanga o mea i ai hala koe ni, kia te tautolu he lau koe a sisu. Ai au ne whakatonga i tautolu e ni. Ulu aki ke tau ilo, oku i he main mo e whakaukau ai otua, oku ia e pepes mo e ui ki he tau mo ui. Amen. Kohono wa. Oku appointed pe whakanofo ki tautolu he otua, koe ngāu e mawahea. Koe ngāu e makeheia. Oku i kai hano whakatataua ona ai ngāu e koia. Ai ui tautolu he otua ke whai. Kohono tolu. Koe intention, pe koe loto koia. Ok whaia ke ngāu e ai eiki. Ok talamai ia. Koe loto koia oku laha. Pe oku tāpo aki ia. Ai whekau ia. I he toa taha kotope. Pea ko hono hoko e poini ki tau ilo e vesko e ni. Talamai e wholofola e otua. Oku lahi e ngata e tau mo ui. Kai hope atu ai ngāwe. Amen. E ngata e tau mo ui. Kai hope atu e significance. Hope atu ai fragrance. Hope atu e alaha ia. Ai mo ui ko ia. Mo ui ai otua. Ok whai ia te tautolo. Pea ko omi e kāinga i he hoa koe ni. Ai ngai fola o kulava ke taranoa na panga maari ai merino ko ia lau maari pe mo mea ko ia hoko I whakatapui o sino. Hau e apostolo ko Paula. Ngau e wahi wanoa vesko I hano ua ke ves hano ua wha. Katak, kau hena pe ho te tapu, katak pe ke tau ki. Tau si ho pe ke whawhora o tua ke pau. Hallelujah. Ngau e wahi wanoa vesu ua.We vesko ia ke vesko hano ua wha. Hallelujah. O pehano wharea. Pea ko eni. Wakai o kua haisia I loto ki Jerusalema. Haisia I fe. Loto. Popula I fe. I loto. Hallelujah. Ko hai upure I loto. Ko lau maari o otua. Amen. Ko merino ia. O talanoa ki ai. Ai kawenga ko eni. Merino ihe whakatapui. Harewe meu hoko ki he sino Paula I he ne tānoa. I he wahe koe ni pehe. Loto I Jerusalema. Pea oku I kai te ilo ai ngahi mea e hoko mai kia te au. Sai ves hoko. Kako eni. Oku whakamo oni mai a laumani maani oni o ne pehe. Oku tatari pe kia te au. Ai ngahi hai. Mo ngahi mamahi. I he kolo kotope. Soko take ne a laumani. Whatanga iange kāinga au kai koe taki a laumari te ke alu mehemerie, ke hemerie, mehemerie, ke hemerie.
Toka lerei ke toka lerei, toka lerei ke toka lerei. Oku hala ia. He ko take lau mari o toa ne whaika sisu ne ave ke toa whake aha. Ai ahei. Ko take a lau mari o toa. Whewere waka pau e whihalaki. Mahino re waka te tau tau ko merino ange ho tau loto mo eiki. Ko he whepaki lahi taha e te tau whatau laki mo ia. Ko huena rea apostolo ko sione e kainga. Tamai. Ko ho merino mo mamani ho tau whihi aia ki he eiki. Sai ange ke taha ho ta lau mari. Ha taha ho ta sino mo mamani. Tai kehe ho ta lau mari. Pea mo otua. Fofeta iki he eki. Tama e Paula. Taki ko e lau mari ka te au. Tane hai sia ho lau mari. Kai ke wilo ka haa mea te whepaki mo ia whakasino. Ko mea beu ne tama ka te au Paula. Ko kari mai matai here ko toa pehe pot ko toa pehe ka te koe. Hallelujah. Pore ia ki tua. Ko anga ia tala mo ui pore i. Mo ui ko tuku pā ke eki. O ko hanga mai ai kovi mo ahi ko tope. Rea si su e tohi ko ia sione vai un fu mao no. Veson tolu e kainga upehe. Ia te au te mo mauai ai merino. Kai mamani te mo mauai ai ahi. Pe mo tu tamaki ko tope. Amen. Kono whaka ma oni ian he eki ko hala whaka o tua ia. Pe ku pau ke whamoni e ta mo ui whalotu pe me tonga mo ui koe ni. Kua pau ke ahi ho ta sino i toa. Te paki ma whainga ta a. Ko hika lava ke ta ilo. Hongoi o ku ta awhi ki he o tua. Amen. Pe koe tau mua ia o lotu mo ni. Ke te tau tō. O ku kai ke tau hanga kouna aki haongo. Kouna aki ha whanongo. Kouna aki ha ahi ahi. Pena namu. Peha mea peha ala. Ke tau fio. Ka tau kouna aki ai ilo. Ke wholofola ai otua. My Paula, we walk by faith, but not by sight. Hallelujah. Pea koe mataini o tui o tau whanonga aki i he wholofola ai otua. Ka lawa ke tau sio. Ka lawa ke hoko ke tau tolu koe kau wako hange koea. Na e whamalanga ki ai ei. Ai i kare koe me Amerika. Hallelujah. Pe atu ke hao hako e kau taha ui a hako e ngata. Kai ke uiro na mapehe holota koe kune ilo ia historia e ngata. Hallelujah. Pofita, ka paki au pito ke te tau tolu e ngahi ako tau whanongia. Kono whakawhi ki tau tolu ki eiki ke toi reiange e tau tauhi a mo ui whakaotua. Te uki lau ke osi ai wholofola. O pehe, he vesko i ano hoko. Ka ko eni. O whakamoni mai lau mani maoni o ne pehe. O tatari mai ke te au ai ngahi. Hai. Mo mea whamamahi. I he kolo ko tope. Vesi ua wha. Whamu ke omi. E mahino ka te tau tolu. Ko whe o tō ke apostolon. O tō ke whamamafa he ngahi mamahi. Pe o whamamafa ki he merino hono lau maari e. Mo e otua. Vesi ua wha. Ka oku i kai wei ia. Hallelujah. Whawhetai ke eki. Tānoa ia ki loto. Ko ne pau e mea mooni. E pehe holo fu ata. Ka ku pau e mea mooni ko mea eu pau. He ko mea mooni ko mea tu mau. Mea mooni last forever. Lau i kuonga ia. Ko mea ku haa mai ko mea ia ku ngau e holo. Ko e ata ia. Whakataimi pe ia. Osi pe foki e ke hefu. Kai whakawhetai ko mea mooni nei. Rea kia apostolo. Ko e mea ko whamamau ki ai. Ko e mea e ku mooni. Ko e mea ku whamamau ki ai. Ko e mea ku kai sio ki ai. Ka ko e mea ku sio ki ai. O kui kai ko e mea e ku whamamau ki ai. Whakawhetai ke eki. Merino. Ko tau lau maari e mo o tua. Kai whakatapui e tau moui. Ma e eki. Ko si sukalai si. Vesko e no ua wha. Pea oku i kai foki te ulau. Ko e mea mahu inga kia te au e kumo ui. Kai kehe. Ke u whakaosi he fia e kulakanga. Mo i ngāu e kua mau me he eiki ko sisu. Ke u whakamooni. I he ongo lelei. O e alo ofa. Ai otua. Hallelujah. E wheketau ki pas tuke sionoia.
Amen. Hallelujah. Neo ngoi ngahi mamahi. Ko apostolo penan talamai. O mamahi o mama aya. Ko nau o mama faya. Mama fanga nau ai otua I ngahi mamahi tau fowai. Fofeda ge eki. Ka koutui e hoko ia. Hoko ia ko taki hala. Amen. Ka pau tau hoko ko whiri ki mamani. O tau ongo I o mimi tonu e tau lotu. Ka tau ka kau ngā kau whakataha mo mamani. Tau ongo I o tau he. O ki kai ke tonu. Ai tau mo ui I he lotu. Fofeda ge eki. Tohi ono hoko ko tohi ko ia loma. Loma vahe ko ia hono walu. Vahe ko ia hono furu mawa kataki. Vesi uruaki ki vesi ko ia hono walu. Hallelujah. Amen. Ko eni e kainga. O ko kore ai ki a te mungtol. Ko e mea I ngahi alo ofa ngongofua ai otua. Ke mo atu homo sino. Amen. Pai ko atu homo lau marie. Ko taimi ko e whetaiaki ai mo lau marie o otua ai mo ui. Talamai te ke whaire vai whiri whakapoto. Kia te koe pia moau whakatatau ki o ta sino. Pia moe tu uni koe ai otua. Moe hala whanonga koe au ene ui. Kia te tauto. Koe hala whanonga. Pau ke kopano o ta sino. Mai eiko sisukalaisi. Pau ke whaki ho ta sino. Koe whei lau mo ui. Koe whei lau koe mate. Ono wharea taha. Koe mate mo ui. Mate mo ui. Mate ke kita. Kai mo ui a kalaisi. Wa mo hono whina ngalo. I he tau mo ui. Whawheta. Ki he eiki. Hallelujah. Hoko atu I he vesi. Whei lau mo ui. Mo maa oni. Mo le reiki o tua, aia koe ngā ue, o ku tau mo ku tau tolu ke wha. Tā mai koe ngā ue accepted e o tua. O ku tari le lei e he whinangalo o tua, ai ngā ue koe ia ke wha. Ko hea ngā ue koe ia, koe ta ave ho ta sino, o hiri ke eswhei lau. Ke mate, koe ui koe anga hala, kai mo ui, ko ui ko fola mo ui ai otua. Amen. O na whakatatau aki mo tolu ki he mamani. Hallelujah. Amen. Tala mai ke o na whakatatau ki tau tolu ki he mamani. Ko e kautsa ko e mamani. O toton ke ona tau whakatatau tau tolu. O kui kai ke tau hau tau tolu me ha whanua. Moha kere, moha one, moha fuakau. Ke tau o mai o tala. Ai whanga ko ia, moe ofa ki he potu moe whanua ko ia. I kai, koe tau hau me he otua whamiri. Kainga, koe tau hau me he otua, na e ho mai tau tolu me he manawa o e otua. Whawheta I ke eiki. Pakaiaha kautsa o tau mo ui aki. Whaki ho tau sino, ke whakahoko ia, me iai, ai pure anga e otua, whakahae pure anga e otua he tau mo ui. Ea ulunganga whakaotua. O huinga ina rea apostol ko Paula Timote. Ko e mea koloa mahu inga taha. Ko koloa lahi taha. Ko e loto fie marie mo ulunganga whakaotua. Fie marie he mea kotope. Topono he mea kotope. Pea mo ulunganga whakaotua. Hallelujah. Kia tek tautor. Vesono ko. O na whatatau aki motou ke mamani, ka e matua ki liliu me he main, ko oso no whakafo'ou. Amen. Whakafo'ou mo loto ko uhi, ke mo ilo pau ai whinangaro ko ia ai otua, hono lelei, mo hono aonga, mo hono hawa. Ka ikai ke tau set up ho tau loto mo ho tau atamai, I he set up e wholofola ai otua. Amen. Hei kai ke mahino ka tau tolu e lelei e whinangalo e otua. Hei kai ke mahino ka tau tolu ia ai maa opo. Mo hao e whinangalo e otua. Te tau pehepe tau tolu ko ha mea wainga pe whinangalo e otua. Hangi e tau whaka apepe. Pe whaka tau sino pe ikai. Pe whai pe tau tolu e ko tau loto.
He koe ke tau kea tau tolu ke whinangalo e o tua. Koe haa no whinangalo. Tau mai heni. Ka pau te tau li liu a ki tau tolu. Me te whito ho tau loto. Amen. Pea oa nā whakatakau ki mamani. Hallelujah. E lava lewa ke whakaama e matapā o e mahino. Hange koe nei whai ke kau tai totongi ako. Amen. Whakaama he matapā o e mahino ke whinangalo o tua. Pea koe tau whai ke whinangalo o tua koe whai ke ilo pau. O tau ilo i hono lerei. Tau ilo i hono aonga. O tau ilo i hono hawa. Whawhida i ke he eke. Amen. Hoko atu e vesi. Hallelujah. Koe mea he whaki. Ofa ki a te au. O kua talatua i ke tangata takako tope. Oku i kai, oku i a teki moutolu ke oua. Na le leilahi ene mahalo ki a te ia. He mahalo o totonu. Ka ke mahalo whakapoto-poto o whakatatau ki hono lahi o e tui kua wahe he otua i he tangata taktaha. Amen. Mea nuk mahu inga ka te tau tolu. O e whakalaka ke tau whakaukau he tui kua tau mau. Amen. Koe tui tau mau koe tui a kuluelue holope i lalo. Ka kakahafu akau e toi. Koe mahalo kau tau kalanoa tau tano tau to he tui o kukaka akau. Tala mai foki ki lalo ke mea ku mo oni. E koe mea hoko tau hypocrites he lotu. Tau tala noa kui he tau mo ui. Ka koe mo oni o kui kai kei he tau mo ui. O kui lalo e tau mo ui. O e tuku ke maalunga i a teki mo tolo. A e mahalo i he tui ko ia o ki a teki tau tolo. Whawhita i ke eke. Taha ne kakaina ngāwe kai sisu e rea ko ia. Koe hypocrites. Pe koe rea ko ia koe tui puloa. Pe koe rea ko ia koe whakaaringa lere. Malu aloi. Koe kakai koe nei ui. Koe kakai nei ui koe kau whares. Pe koe mea nei hoko koe he kakai koe ni. Nā nau tui kana kai ke nau whatomana. Sioi. Koe hārewa ai mo ui lotu malu aloi. Koe lotu malu aloi. Koe tui kai kai ke whatomana. Koe lotu malu aloi. Koe lotu he ai whakatomala kai tae tui. Koe lotu i au he me mo oni ai otua. Pea koe aku ne hanga omi ka te tau tolu he ni e kainga e aha koe ni. Whekau aki pea moe whenapasi ai merino ai otua. Iho tau lau marie. Pea moe ulunganga e whawhotunga o e teunga ho tau tangata i tua ua pau ke whakahaia. Koe uhi he koe hala whanonga i au tofa e otua kia te tau tolu. Whawhida i ke eki. Hallelujah. Amen. Vesko i hano wha. O pe heo kuhange o ku iho tau sino be ta. Ai ngai kupula. Ka o ku ikai whai ai ngāwe tatau pe i kupu kotoa pe. O pe he foki aki tau tolu. Koe tola. Ka koe sino pe taha. Ia kalaisi. Pea oku tau whiaunga aki whakataha. Hallelujah, ai kupu kotope. Koia i he tau mau ai ngai whaki o whai kehe. O tau moe ofa ko whaki kia te tau tolu. Ka pau koe ki kite. Tau whai au whakatatau mohono lahi o e tui. Amen. Ka pau koe tauhi. Whai ai tauhi. Pea koia ku ako naki. Kene ako naki. Koia ku eki naki. Kene eki naki. Koia aku whaki ke whai ia o angatonu. Koia aku pure ke whai ia koia o whai o wha ke whai ia fie whai. Whawheda i ke eke. Koia ai pore pa moe whalafola wanga he apostolo o mika te tau tolu. O whekau aki pia mohono whaki moe luwa ha tau sino ke whakamo ni aki ai whetai aki ai ofa ai otua pia moho tau lau mari. Hallelujah. Tau whamalo i kawe inga. Omika te tau tolu. Koe mea pe me o tua ke whakahaia e wholofola. E ne whai tutu uni ke te tau tolu he kawe inga. Amen. Kai ke te hano uhinga ke. Kono uhinga ke lawe i e tau mo ui. Ka hea koe mo oni o tau mo ui whakamateri e tau fōa.
Pe fai ngai ni sai pe ai no ia pe materie. Kai piki ma o lau marie. Pe fai ngai ni ngo fu ai mea ko tope. Tama e Paula, kau kai ke aonga mea ko tope. O kui kai fai e ki nao ke mea ko tope. Fofeta ke e ki ko uhi ko ne fola kia te tauto. Amen. Ta koutou ko tapak le ri tahaini ke tau moui, ke tau ilo. Ka whaaki o tau lau maari o tupa kakato ki o tua. O pau ke tau fōu atu i he moui o whatapui kakato. Mai eke. Ko hae mea te tau pehe ai, e tae whatapui ho tau sino. Tae whatapui ho tau lau maari. Koutui o tu ke heia, te mo ka veinga omi. Lea apostolo o Paula i tohe wakurindo. Vahe ono hiva, ki sio hiva peko wholofora, katalau. Pawheta i ki heiki. Amen. Wakurindo. Hallelujah. Koe tau wakoe. Amen. Hallelujah. Koe ako, tau albe me wholofora ke wholofora. Kai pau. Pawheta. Sai. I kai o mo ilo ko nau tolo o lere he whakapue pue, o ku lere ko tope. Ka o ku mau e he toko taha pe ai koloa. Ke pehe o mo lere ko uhi ke mo mau. Ko mamani toko taha pe tene mau ko uloa kipe. Ko lova toko taha pe tene mau e koloa, ka koe koloa popongo fua, koe fu potu i papa pe ku vari, pe a omi o whai ake lova. Sa, tamare vai Paula. O fie mau ia ke tau mau ko toa ke te pi. Whaki pare ko tope. Ka koe pare ko ia, o kai toi popo ia. Whawhetai ke eiki. Pea koe lopa koe ni koe malafoni. O kui kai koe lova mita te au, me mita uangi au. Koe lopa koe ni koe malafoni. O kui kai ko ho lere oma, te ko ho lere tuai, ka ko ho au ke te pi. Whawhetai ke eiki. Koe whekau, omi he eiki ka te tau tau. Alu ke au. Koe whekau ke au. Ke ha, ke omi e fua o last. Omi e fua o whaka o tua. Oa e fia he fua o whakakano. Maari e tufa e sisu ni kau ako. Taim nei tupu a tau whitungo fulu. Mo, tau toko ua. Whitu ko tau pe kapose te volo. Whamou i mahaki. Alu e kau ako ana u whoki mai. Kua nau veke he fia. Tama eiki. Mau ka pusi e te volo. Hallelujah. Tange sisu ka mea e te mu fia. Fia e tohi o muhi ngoa. E tohi o muhi. Koe mea koe fua e u last. Koe fua e u taingata. Ke ha, ke tohi e hingoa. Ke tohi o muhi. O koe kai koe fua he mau e mea. O kau mau whaka moha koloa. Moha paanga. O koe kai koe fua e tohanga mai kai he iki he ngata pe ia e kai ngaloto. Ka koe fua e mo ui whaka otua. Kai ke ngata he ne tolonga. Ka ku ne whakalangi langi i e ia ai otua. Hangai Paula omi ai tala noani mo kame ngani. O omi ke ne mo ui whafoi tui. Pea ane lave ai ke mea koe. Vesko ia hono ua fua ni mana ni pehe. Tako tata koto pe u whaifenga kene i kuna. O kuanga whakapoto ia i he mea koto pe. Pea koe mo oni o kunau whai ia ke mau ai pare popongo fua. Ka ko ki tau tolu. A ki tau tolu. O kui mo ui ke eiki. O tau mau ai pare o ku poponga ta. Hallelujah. Vesko ia no wano. Koe au pehepe e kulere. Vai Paulo, koe kulere. Koe ke fulere oma. Koe ke fulere tuai. Ka kulere ke wau. Amen. Kulere ke wau ki he tepi. Pea koe lere ia kulau. Hallelujah. Koe lere ia kulau e he otua ka te tau tolu. Koe au pehepe e kulere. Kai he whainoa. O pehepe e ku fuhu. Kai hange hataha. O ku toki ai matangi. Whawhetai ke eke. Kai hae uhinga u whakatapu ia e mo ui. O kui kai ko ha whainoa. Amen. O kui kai ko ha toki matangi. Kai uhinga hono whai, kai wholofolai ai otua.
Mo merino anga ia hok lau mari e pe mo otua. Ko pau ke tau fai hala he otua e ho tau ao. Ke tau fou ai ko mo ui o fata pui pe ke tau fou I whainga ta. Ko fou ko e whainga ta ko tai mo tau hangai o discipline e tau mo ui o fata tau ke fola ai otua. Lea mari e tangata poto. Pe tangata poto lakangi ho lava I ho loto ha o ikuna I hakolo. Amen. Lakangi ke ikuna I ho loto ha o ikuna hakolo. Kai hano hinga. He ko ikuna o loto ko fua e mo ui whautua. Ko totoni ai otua. Te ke hanga o ikuna ake kovi ai lerei. Totoni ai otua. Pe hei kai peto ikuna hakovi I hakovi. Ko e ko whanofo he otua. O ku taha pe mea tene ikuna kovi. Ko lerei peta. Whawheta ike he eike. Amen. Koi au pehe pe ulere, vesko ia noa fitu, ka oku au tau tea hoksino, whatonga e fui se desko ia. Koi whata apui. Amen. Ka wau tis aprini hoksino. Koi uhi. Hallelujah. Whakamou laloa I hoksino, malaki hoksino glala. Teria, na ai ha mea o ka hiri e ku malanga ke kakai, te u hoko au koe riaki. Hallelujah. Tala noa Paula ki he mahu inga. Ai mo ui, ai lau maari e taha mo o tua. Kai whakatapui ka kato e mo ui I he sino. Tala noa Paula, o kui kai whai noa ia e au. O ko malaki e au au ke tuku ki lala. Na osi malanga maari e. Pe alo I kakai ia. Kau hoko au koe riaki. Koe riaki koe niu koe koe whoki ki he. Koe hui koe whamo ui ai o tua salvation is eternal. Kau kuhanga he o tua whamo ui ha lau maari is eternal. Ka toi whoki ke maman koe ni hono sino os mo ui tae ngata hono lau maari. Hei kai toi whoki mea. Koe mea pe e hoko he toi whoki ki mamani. Koe more kalauni ko ia, moe pare ki ngahi ngā uena e whai. Amen. Tamai e sisu, tamai e wholawholai tohi korinto, wahe koe hano tolu. Hange hataha ko hao me he afi. Ai whakamaa koe tangata na e lotu, pia toi whoki hano sino o mo ui whakamamani, tene mau pe ne mo ui e pureanga e o tua, kau hange hataha na e hao me he afi, hala me hataha. Kapau te uo me hataha na e hao me he afi, kolote. Alo alote mo ne whanga sipi mo tā pake ai otua. Hai me nei whoki mo lote, hono ki so te pe, mono wala nei tui. Koe hao me afi. Ko whe ngā ule rei nei whai he otua he mamani. Ko whe tā pake nei whai he otua I mo ui whalotu. Whoki koi ki api, hangea taha hao me afi. Hala hakalauni e taha. Koe ne mo ui pe uha. Kainga? Koe mahu inga e mo ui whatapu. Koe uhi, kena e whatapu I mai e ki matauto. Whewhe whaunga whatapu I a sisu. Koe whaunga whatapu I a sisu, nei taha hono lau maari e mo otua, kai whakono sino ke whi lau lau. Kai whau I he whainga taa ko tope. Whau he tā mo e mamahi ko tope. Koe uhi he nei tuku pāne mo ui ke tuku hono sino. Ke whi lau lau anga. Koe uhi koe alo o whangongo fua ha tau otua. Koe eo kou kore, I urge you people. I ask you people. Hallelujah. Whake o tau sino koe whi lau lau mo ui. E ao otua mak tau tau. Whawheta ike eiki. Toi koe a Filipai wahe koe hono tolu. Filipai wahe tolu. Kiu anu whasiu pe waha mama pas. Whawheta I maku toe alo o wahe tai miako koe ni. Hallelujah. Ue ta koe miako I lalo. Katak. Sai veso no fu maua. Os penta orge flas.
Vesong furma wa kai hange ko mau. Pete hau hawai. Ka wo turiat. Ke lavai aia. Ko lavai aiau e kalaisi. Whadonga e fwise desu. Mawinga au pito. Ai whakawhehoana ke mo ui whakatapui. Mo mea nei whai e kalaisi. O ni hanga lavai ak tautolo. Hai whaunga nei lavai ak e kalaisi a tautolo. Ko whaunga. Ko whaki hono lotoi. Getsemani. O tangi tamai. O na whai ko loto. Kai whai ha au loto. Ave ki he otua ai loto mo lau marie. O na taha pia mo tamai. Taimi ta tau pe whaki atu hono sino ke sentaire. Ki hono tā. Ki hono whama mahi. Ki hono tau. Ki hono tukfa. Amai Paul. Na hanga e kalaisi. O mau aki au. Ai mo ui koe. Pia ko eku mo ui. Ke ula vai a kalaisi. Ake whaunga na la vai aki au. E kalaisi. Whawhetai ke heiki. Koe merino mo e otua. Koe whatapui kakatoia. Ai mo ui. Mai eiki ko sisu kalaisi. I mea la lahi pe tolu ko fie lawe ki ai. E te tau tolu. Pea tau osi leva. Ko talamai he tangata. Tau i taimi. Sio gilalo. O wa sio gilalo. Hallelujah. Uluaki. Getting a vision from God. E tau mawe visone koia. Ai otua. Aku ui koe. Ke alua to fua. Ako ho fua e tolonga. Pete ke kore ha mea ke tamai hukua wha. E fuakia. Ke te muto. Uluaki. Ki ke ilo. O ki aha visone ai otua ke te koe. Amen. Hallelujah. Getting a vision from God. Toia ngawe vai wano. Besko ia hono hong furumahiwa. Ngawe vai wano. Besko ia hono hong furumahiwa. O pehe forofora. Pea taluai e tu iko akiripa na ikai te talangata ki e mea na e hamai mehilangi. Amen. Ange Paula akiripa. Kalu me aho na kusio ai ke visane. Na ikai to e persuade. Na ikai to e sway e kutui. Kau turi fua ke visane. Ke whakakakato ia. I he kumoui. Uluaki, understand there is a vision of God for you. Kuhia e vision ai otua kia te koa. Ho mahino e vision then you understand God's eternal purpose. Mahino rewa ka te koe ai whima uwha taengata ai otua kia te koe. Hono wa. Understanding God's will for my life. Te understand leva ai finangalo e otua ki ho mo ui tau taha. Amen. Hono tolu e ni koe understanding my function or place in the body of Christ. Te umahino i rewa he umakwa visone mo ui ai otua kia te au hoku tu unga he sino kalaisi. I he siasi. Amen. O kui kai ke hunoa ia pe. Kui kai ke hangatona tu pe whewhekau ke upehe, mo pe. I kai. You know your call is from the vision that God placed in your heart. Amen. That you know your place in the body of Christ. Honoa. Managing the vision. Managing the vision. Ho mapure ile rei. Ke toe mo ui he vision e nai ui ki ai e otua e tau mo ui. Amen. Hallelujah. Ko kui ai poini koe ni koe. Setting goals relative to the vision. E ke hanga lewa whotu uhanga i tau mua. O whakata tau ke tā ke kina aki koe ke vision e koe ia
o tuku i mua e eiki i o ao. Managing your resources, your physical body, your time, your money, your mental capacities, and your nature and spiritual gifts. Te ke hangarewa o tauhi pe pure i ho koloa, i hono whaki ke eiki, ho tareniti, mo sino. Whatabui ka katoia, mai eiki ko Jesus Christ. Taimi, tareniti, possessions, koloa, pia moho sino. Amen. Whatabui ka katoia, ke eiki ko Jesus Christ. Adding diligence to the vision. Kana ki he loto viviri, persistence. Ha loto viritak. Ke foto o visione ai otua moene ui i he mo ui. Honotolu, accomplishing the vision. Whakakato ai vision. Mai paula kauka lere, te ulere ke a. Amen. Kai kai ke wau, he kai te unonga. He kai te whimari. Hange ko rea o tuak Seusarema. Hallelujah. Ko hui ko Seusarema. He kai ha whimari. Ko hui ko eiki he kai ha malo. Ka rewa ko fotu ma, wa finangalo e o tua i he tau mo ui. I e siasi, i e mo ui whakatau taha. Accomplishing the vision. Amen. Uruaki, fighting a good fight. Fighting a good fight. Amen. Tau e tau lerei. Ko tau lerei, ko tau o kuikuna. Pea ko tau o kuikuna, ko tau o faith. Hallelujah. Ko tau pe o tui, ko tau o kuikuna ke tau mo. Ko ui e ko tui, tene lava o ikuna a mamani. I he nofo mamani. Tui beta, tene lava o ikuna i mamani. Kama e forfola e o tuaga tik tau tolu. Fight a good fight. Second, pressing toward the mark. Amen. Mafao atu, o tau kawenga aia. Keha o ke whailonga. Amen. Hallelujah. Pekono tolu, finishing the race. Faos. Ya, lere kia. Amen. Kawenga, merino mo otua, ya whaki sino, koe wheilau lau mo ui. Kia eki. God bless you all. Amen.
Watch me. When the praises go up, He's the Lord. When the praises go up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. Higher, higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. Oh, higher, higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. Oh, when the praises go up, His glory comes down. Mamada geki. Por ver mo me. Kapau be fa na mari e tana patun lea ke mangau. Now, my caving a gateau. How to live out your vision, because Moyaki ho vision. Kana kukore ke paresteni. Ko nga ko tamina kamata ke usio ke visione. Ko konga la visione ia leadership. Kana kukore ke paresteni tu mo ke ange ko ngari ke poto tu mo mai mo afenga mari ke urea i leadership. Ko anga ku ngoi ko tau ngau fa tonga vai au pito leadership. The president that would speak in leadership rather than vision. Ko veda ke ki. Te urea ka kita tol fa ka ki mo taki leadership. Will speak to us in regards with leadership. Lift up your hand if you are a leader. In a church, family, community. Let me tell you this so we can begin with. Everyone here is a leader. Amen. Whether you like the person next to you, you are a leader. What is leader? Some people think it's the mindset. Some of them think it's the choice or your experiences or skills. But I like how John Maxwell speaks of leader. Nothing less, nothing more influence. Influence. Leadership is influence. Nothing more, nothing. Influence. And if leader is influence, there needs to be followers behind you. Amen. The leader that goes around with no followers, some people say you're just walking in the park. The leader needs to know the way. He needs to walk that way. And he needs to show that path. In other words, you need to lead. Praise the Lord. Leader is not about dictating. It's not about your precision. Amen. It's not about the title that is given to you. Responsibility. Leader is about responsibility.
Ai pe mo ki amen mai. Ai au kuhinga ia. Ko koe toko taha te ke tuhu hake he pongpongi uluaki. Means that you are the first person that needs to get up in the morning. You're the last person to leave. I'm talking about a church. You're the first one to enter, you're the last to leave. You're the one who's going to carry all the burdens. Amen. Leadership is about becoming the person others want to follow, not because they have to, but they are inspired to. Amen. Amen. Leader is not only a gift for a few. It is about your mindset. It's your choice. Amen. Decision, and you can make that decision today. You can become a leader. If you don't think you are not a leader. Praise the Lord. Remember conference. The leader is not just given to you. You earn it. Amen. You earn being a leader. And it begins within you. Amen. You can feel you deserve it. You know you can be good in it. Amen. You are confident you can lead. If you are a leader in the church, ministry in the church, in the family, or in the community, or yourself, I ask that you please listen in case there may be something going to be very helpful to you. It doesn't matter what I say today, you're going to still do whatever you want to do. All I care is that there's something that you grab onto, with a material, something today. First, about a leader, you need to become a leader of yourself. It begins when you know how to lead yourself. What I mean by, before you become a leader of a family, before you become a leader of a team or a church, you need to lead yourself. The reason, if you cannot manage your time, how can you lead the people? If you can't manage your habit, your character, your attitude, so how are you able to lead people? For myself, a good leader doesn't begin with you telling them. Here, this is the instructions. Quiet discipline. It begins with quiet discipline. You do the work whether someone looks. Amen. Amen. As you get up in the morning when your alarm. That's discipline. Amen. Is you keep that promise that you've promised yourself. Amen. If you tell yourself, have you told yourself that you wake up in the morning and read your word? Amen. Fire. If you say that you're going to visit somebody every day, go and visit that person. If you say to yourself that you're going to get up and pray for your church, amen. Fire.
Praise the Lord. If you do not respect your own words for yourself, do you think people would want to respect your words? Apologize conference. But leadership is not just getting people to follow you, but about setting the example that can be followed by others. Amen? Having a vision. But know what? Secondly, they're having a vision. Our teacher before me has already taught about the vision. I'm going to having a vision, revise it. Start to see the unknown. Seeing beyond the now. Your vision is your ability to think, see, plan your future with a dream or using your imagination. Every great leader starts with a vision. Something bigger than themselves. Amen. Something that pull themselves forward when the vision get hard or the way is getting harder. Amen. Vision is not just where you start, where you are going. More importantly, why you are going there. So much things happen that can weigh us down and cloud our mind. There's bill to pay. There's sicknesses. There's family celebration. Mortgage to pay. But our vision is what keeps us going. Our vision is what lifts us up. Amen. Most people don't lack motivation. They wake up every morning, go to work, go to church, return home, wake up every morning, go to work, go to church, and go home. They never lack motivation. You know what they lack of? Vision. So that they can purpose themselves with their heart's mind. When your vision is strong enough, you got no excuse. Amen. If your vision is strong enough, you live a very disciplined life. You no longer ask, do I still feel like it today? No. If something happened that become a distraction, they eliminate it straight away. Amen. If something happened that take you closer to your vision, take me closer to my vision, I'll do it. That's the power of vision. Praise the Lord. How to live out your vision. Write your vision down and make it clear. The first thing is Habakkuk chapter 2, the prophet is waiting for an answer for his prayer. God said to him, Habakkuk, write these visions down and make it clear. Amen. That's how you live out your vision. Speak your vision into existence. Make plan for your vision. Amen. Set some goal. Pray about your vision. Brings me this word in the book of James. You do not have because you do not ask. And if you ask
Te ngau ak pere na ngau ak fa ka man. O mo kore mo do ke fa to pono ak mo loto. O ka ke mo kore fa ta tau pa mo fina ngalo. Amen. You guys do not ask according to the will of God. Pray for your vision. Amen. See the impossible come to pass. See your vision. Amen. You can realize when you do have a vision, because your vision gives you purpose to your life. And when you live according to the purpose of your vision, there is some kind of strength within you. You become unstoppable. Every day. And that's how you get more closer every day to complete your vision. Communication. For myself, every good leader, it's not about just having your vision, but you also can communicate your vision. Amen. Session. Amen. A good communicator, a great communicator. They understand the power of words. Amen. Carry a weight. Amen. Your words have weight. Inspire. Your words will inspire people. Ignite the courage of others. Leadership without communication. You just like a ship with no canvas. You're just drifting. And you lost. And eventually forgotten. The vision that is in you. Communication is not about taking more, talking more, but saying the right thing the right way. It's about making people feel seen. Amen? It's about making people feel heard. Now, amen? Making people feel you understand them. They speak to impress. Many people, they speak to impress. Well, they should speak to connect. One of the things about communication, you must listen. Amen. Actually try to hear what others are saying. Before you respond. Therefore, do not talk only. Try to listen. Amen. Listen and then respond. If you master these two, listen and respond, a you will confused become a mind good don't leader. follow. Confused mind don't follow. Communication. And if your communication is confused, your team will also be confused. Praise the Lord. And also your goal will follow, become confusion. And your influence will be fade away. So make your communication simple, clear, in a way even a child can understand. When you start to speak, leaders, know your intent.
Is it to motivate? Or is it to teach? Or correct? Build trust? Or share your vision? Amen? Fika decision making. Dia te au ko tangata lita lelei pe ko taki lelei. Pau can step up. Faitutun. A good leader will have to stand up and decide. That is one of the responsibilities for all the leaders. Is to make a decision. Don't wait for the team to tell you. Make up your mind early. Amen? Amen. Choose what to do and act on it. That's what separates a good leader with the follower. A real leader doesn't wait for the perfect time. There's no perfect timing. Real leader doesn't wait for the right condition. They don't hide behind indecision. They step forward, wait the option, make the goal. And take full responsibility for the result, good or bad. Amen. Amen? Amen. The truth of the matter is, conference, most people avoid decision making. Because it comes with risk. Amen? You could be wrong. You could be blamed. You could be demoted. But leadership is not always about being right. It's about being willing to act when it's matter. Because indecision delayed progress. Amen? Amen. Indecision breeds doubt. Indecision will keep you still where you are. Amen. Amen. You know what? Your team can handle your wrong decision better than no decision at all. Because with a decision, there's at least a direction. Without it, there's only confusion. And when people are confused, they stop following you. Look, you will make a mistake, leaders. You will wish you know more. You will wish you know more. You will wish you will be better informed. But that's the time that will shape your leadership. Amen. You don't grow by avoiding mistake. You grow by learning from it. And next time you are wiser. Next time you are more prepared to make the right one. Lastly, develop others. Invest in others. Leadership is not always about you. Leadership, good leaders don't just rise. They lift others with them. They create an environment where others can grow. Where others can shine. To lead themselves. Because it's not about being the hero of the story. But it's about helping others become hero themselves. Therefore, mentor others, coach others, teach others, encourage others, build confidence in others. When they succeed,
Celebrate them. Celebrate them. Not you. You know what? Also be a model of what you want them to become. You want them to be faithful leaders? You be faithful. You want them to live a disciplined life, leaders? Be disciplined. Amen? People don't follow what you say. They usually do to follow what you do. Remember, the goal is not to make people depend on you, but to make them confident without you. It means you step aside sometimes so others can step up. You know you lead better by how many people are better because of you. You know, one of the best compliments a leader can have, receive from his followers, because of you, I didn't quit. Because of you, I'm still standing today. If you want to be a great leader, don't focus on your own goal. Focus on people. Look for a way to serve them. Look for a way to stretch them. Look for a way to support them. Leadership is not how far you go, but how far you help others. I believe that that's the type of leaders that the world needs today, especially the church today, and the family, and the community. May God bless you all. Amen. Tato e whaa paspasi ke iki. O kulelea si hova. Mau ai pe. Koe foi sisine ne whaa. Ko sio e taini mi ange mu kei fie whanongo peke. I he hatoi foi mea taha. Ka ko sio nga hange ka nima ka paute mou loto. Ke utoi ai au hafo ita. Haha mou lau ki ai. Ikai ko ia. Ko foi sisini koe ni. Ai ke tau ki break. Haha mulau ki ai. Tau ki break ki ai. Mini te hongo fulu. Pa tau toki hoko mai ai. Ungahi ako koni na tau whanongo ki ai. Ka wai ha mea ke whewhe hui. Fie kau whai ako koe ni ke nau tari. Hange koe ako e aho ni. Whe mau ke tau mahinoi. Ka iai ha mea kui kai ke tau fu mahinoi. Taimi to tonu eni ke whe hui. Ka iai hatauri watu meiheni, kuo osi e tae mahino, i he siasi whakapende e kosi koe ni. Mou hau mua mou whehui, ko uhinga ke tau penolo koe ni, ko ilo e lahi ungahi whehui. E ko whanongo pa te usio holo ungahi siasi, o ku lahi pe ungahi mea ia vilo takai holo heni. Ikai ko ia? Hao pe ia. O whake tō taho toa pe, turiki koe, wea kofi ai, pea moe hina mai, miri te hongo fulu, patau toki foki mai, ke hoko atu e tau tivosini. Malo.